everyone! Good morning, good afternoon, good evening, iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agsasarunumat lang nga drama, ating kay mga ganita. Thank you, iti kanayo nakadayo, amang tartarabay kadagiti amin nga uploads, tigayamyo, abiyag ti tao, ken manang biyanang a drama. Kaya ti tayong tingarudan denggan, ti part 28 compilation, dito drama tayo. Manang Biyana! Kapadasan ni Kabsat Maya sa napudnoanagan tintay idrama ita. Gastimanti ko na ni Kabsat Maya. Dir manang biyanang, adamat kapadasa kakayat ko nga ibinglay kan kayat ko amangagan, babanting kay panang idrama. Nagtrabaho idi ti asawa kiti adayo a lugar, kat bayat ti kaawanan ay barkada ak kadagiti artek, kan lalakiro ako kumarek. Aging ganay sungsungak, ket nakaramid akiti basol iti asawa. Ngam ket di nagbabawyak daytaan na aramid ko. Iso ato do pakawanak iti asawa. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Sige na ananang, kuyugandak manan nga mapan iti balay da Glorio. Kailiw kun di asawak. Ay ayatak nga perperme. Nagbabawyak matan di inaramid ko idi. Namitlaw na nagsubli-subli tayo dyan balay na Glorio, Maya. Agam talaga di nakan kaya. Di mo nipilit ti bagay mi jay asawa manakaw. Apay nga kas jaymat ni Glorio. Nagbabawi akmatan. Nailaw anak lang, idi. Nasulisugak, idi nagtrabaho iso na iji adayo nga lugar. Apay nga anak nga kan iti may sapay nga gundaway. Tapno makabawi ako mamat kanya na. Talaga siguro wana sakitan. Kapo iti panaglalaki biday anak ko. Aminado akmat nga nagbasolak. Sige mapantayo tada kayo ti makisarita kanya na. Ay, mabainak sa anak ko. Abangan no ko na adagulita. Ay, tinasaya. Kasaritam ni tatang ba? Dahil sumati ko yung gumapapanijay. Ha? Parang isaw, tidinggin. Wando patsin na. Kaya't nga tamat ni tatang. Kaya't na siguro. Basta ay wow. Ay, babainak. Si kanti mapano kaya't mo. Namin anumit tayo na nagsubli-subli kayo ijay. Hindi na ka maawat di asawa. Ipili mo kitibagimkin ko na. Sige na tatang. Tadalaang mat nga agkidawak kanya yung iti pabor. No apay ba't ngamin alaglalaki ka idi Nya ngay, di apitom itan tibunga ti aramid mo. Naglabasan dayjay. Nagbabawi akon. Nailaw anak lang mat. Nasulisugak ta ka na yun kami ngamin nga mabartak idi. Dagi-jet umat ko kumarek nga sungsung. Ish. Namin ano nga may nabinagbaganda ka. Adi ka makikuyog ka dagijay ababay. Tagarangganjang dagijay. Ngam natangkimit ngamin ti ulam. Nya ngay. Husto ka di matan. Tatang. Hanyon nga isid-sidir dagita tanalpas nga rodan. Tikit di kumapan nakaurnos ti nagbatan may nga agasawa ti panunutan tayo. Katagpakpakaasiak nga tulungan dak. Hey, ninanang mo tayo ba? Isuti kuyugam ama pa ni Jabalay da Glorio. Da kayo mat ati kadwak. Takaslahan nga kaya ni nanang ay ayaw ni Glorio. Barang da kayo ti makaya ayaw kanya na. Unuhaan talo tayon nga mapan. Mabailak. Mabailak Maya. Da kayon timapan iti inam no kaya tiyo. No di na ka ngamin kayatin na kibaybay abaw. Di mo ipilit na bagay. Sige matan tatang. Pangasiyo. Ay, nagsangsangit man ang jay anak talakay. Ngayon Pagpakuyog kanyak no mabainak. Apay no pagbigyan ta ni Maya. Kasi ba't jay anak ta? Uray talo tayo amapan makisarita kan ni Glorio. Di na nga rod kayatin. Ipilit na kitibaginan.
Namin adon anapan kayo nakisarita. Saan? Wan, ang parang sikat makalukoy kan ni Gloryaw lakay. Si Kamel ti makisarita kan ko na, ta kuyugan da ka. Ay, Pagbigyam jay anak mo, taka si Mait. Masa si anak no kasta ngagsang sangay. uy nga raw. Nag-arami ngamin. Nagbabawian na, tinaramid na, lakay. Ikan tayo kumama, titigundaway na ngagbalbalew. Isungala nalan, nagrupwat kan, ta kuyugan ta, jay anak ta. Naimba nga oras mo, Gloryaw, baraw. Adda kami manain. Umay kami man. Glorio Barok. Ay, mala. Sumrag kayo. No, tigagarayaw kat umay kayo makisarita. Tapos nagsinublan kami kin ni Maya. Ladingita ka. Ngam awanin tinamnama. Arami dakmat ti amin nga kabaalak nga mangpanak na kanyang nga nagbabawi akti nagbasulak Glorio. Ikan na kumamat itigon daway ko nga bumawi kanyam pangpangaasim. Noon niya man tinagbasulan ti anak May. Dayjay ka nagbabawyan nan Barok. Kit no may kampay iti may sa agundaway. Pagyamanan May. Ay, pasensya kayong tatang. Ngam narigatin nga isublitin na palabas. No pamakawan, uy, may pay ko kin ni Maya. Ngam no ko na yung agsinublan kami. Adayo siguro na mapasamak tikasta tatang. Anya ayati kayat mo nga aramidak Glorio. Ibagam ta aramidak amin nga kabaalak tapno maawat nakla ang manan. Narigat nga rudin nga isubliti amin Maya. Napukawan ti panagayat ken panagtalik ko king ka. Ang kuha kabalan nga mapukaw ka kanyak Glorio. Ay hayatan ka ununay. No kasta, talaga nga awanan namnama, Gloryaw. Awanin nanang. Pasensya kayon. Glorio, apay no ikampay ti may sagun daway ni Maya. Awan ganas ko nanang. Ka, tanya nga ron ti plano mitangay. Ta sininamon ni Maya. Di mo ko na na mga asawa kay ti sa balay. Ay, di mo rarami dun ti kastatan nagkasar kayo kan ni Maya. Ha? Nagsina kami mo't nanang. Uray, pay. Agbasol ka lang no mga asawa ka manan. Ka nagkasar kayo nga road. No makisina ka kang kwana, di ka mga asawa iti sa balay. Aglaklakay ka asina. Nya. Iso ano siyak tisi ka, tangay agpakpakawan mo di asawam. Apay nornusan yun di amin kada kayaw. Apay ti kunam nalakat may sa. Nanang. Nariga, tawan kadkadwana kunam sa. Nang runan no kumapsukan. Sana pa nang idawdawat ngam kasanaw nagsakit ka. Asinon tungay ti mga sikasukan kanwawanak taon. Ige asikaswag ti bagik ah. Ay, sos, kunamla ti kasta. Tamok at ti pride mo ti rumingring baw kang ka. Mawatak ti rignam, talino ko nakakangaro di asawam. Ngam panunutem ti masakbayan nyo anak ko. Taula ang mo di asawam, amakarami di ti basol. Katangay nagbabawyan na ti nagbasulan na. Apay no ikam iti may sapay agundaway. Ulita kanak ko narigatag may maysa. May mayat jay adda ka binadang na. Maya, itay pa'y lang agun unay ti cellphone mo, di tarabaw ti lamisaan. Sumbata man, ang mga no, emergency mo na ita. Han nga emergency data. Baka dagi dyan manan artak nga ako kumarik dagitan. Ay, sino ay ita? Ha? Kita am to cellphone mo. Kita am to yung mawawag ni Glorio, mate. Ha? Ay, yung adagos! Ay. Hello, Glorio?
Apay, awanan plano nga gawid dito'y balay, Maya. Anyat kayat mo asawan? Agawid ka na. Agnad ka nita balay dananang kentatang mo. No kasta, napakawan na kon. Mawat nakman ng Glorio. Wen, ala, agawid kan. Bye. Sige, umaya kon, Glorio. Na, anyat imbaga na anak ka. Ay, nananang. Pag-awidan ako ni Glorio, ay balay na. Agdan na kami manan. Ay, sige, agawid ako na. Ay ka, dagiti inyawid mo akawus mo ngay. Kan dagiti ululas kan pungpungan mo, di mo nalaan na ya. Da kayon tunti mga impake kadagi jay. Umuna akon nga gawid. Ibagayo ka ni tatang ta isa runo nang ay umay niya. Bunagan nan to amin. Adniya! Salamat nga talaga ta pinakawan na kon Glorio. Maurnos tamat laangan ti amin kanyata. Di ka pa yung nagkampante. Kasan pa ila 100% ang napakawan ka, Maya. Ha? Datang aminan ti pagpispistahan lagi ti tattao. Ti panagsinata ti tupikula. Iso atap no agsardeng dan asumanao. Agsinubyantan. Ay, kunak no totally nga napakawan na kon Glorio. Di ka mandanagan. Tanya ti ammom. Ang mga nubaya ti panaglabas ti aldaw ket ininot mutla may sublik ti sigud arik naking ka. Ngam, oray basta adalat tarik nam kanyak Glorio. Wen, adda. So di ka madanagan. Glorio, nakaluto ako iti pamiga tanta. Bumangon kay tanta mangan tanta ni sumrak ka pa iti trabaho. Sana ka sumrak iti trabaho, Maya. Ha? Apay, di off mo tadta? Saan? Masaduta kong nagtrabaho. Ni, apay ngay. Sayang aja trabaho no ag-ikat kan. Ay, maduntilangan ko iti trabaho ko. Manipod ginuliban na. Diya akong naikonsentrate ag trabaho. Ha? Siga mo lang ti makagapo. Napay akastuyak. Awanan ganas kong agtrabaho. Aglaladuta kon. Sorry manan Glorio. Iso si kamot at agtrabaho. Agsapul ka iti trabaho, Maya. Sige nga rod no kasta ti kayat mo. Si kati matungpal, Glorio. Jay mo kano anak tad ti agtrab-trabaho lakay. Kajay asawa na ti para balay. Nyay, apay, nagikatin ay iti trabaho niya. Uwin kano ka raod. Ay, apay nga yakas, Jay. Nabaliktad mo ti sitwasyon. Kaya bayam San mo't mabaling agreklamo dyan anak ta? Dagdadata mo't nga impilit na tibagina kini Glorio. Una, nga misuma, tinang paawit kan ni Maya di balayda. Napilitan la siguro day dayag. Nang rula ka ipadlaw mo ni Maya. Pagpatpatayan na launa dya sa awala. Iso at dumakil mo ati ulo dya maisan Ay, agbalin sa mo takaasi jay anak ta. Iti sidong ti asawa na, iti may kadua agundraway. Nagsubsubli pa lang kami. Di da lang arod kayat iden. Ay napakawan na siguro na pinagawid na mo dun iti balayda. Amom lang Dayjay mo kami na Maya. No nya naknakan na. Apay naglalaki iden. Yalala, di mo sinirin ti anak ta. Nailawan nga ron bait. Kan nagbabawyan na, ti inaramid na. Nasulisog lang, dayjay. Tanay barkada ngamin, kadagiti lalaki raw, barkada na iday. Natangkin tubat ti ulo na. Di na amo ti mabagbagan iden. Kanya nga ita. Dalala, di mo sang kalagip, tinapalabas, tanalpasan, dayjay. Ag-move on tayon, lakay. Nagkapgapwam Glorio. Awan pa nalutaw, iso nga siya kung tinaglutaw. Di ka pa nag-ininaw. Iso nga siya kung tinag-inaw tadtay. Napanak na ki basketball. Nasayad mo ta nagluto kin naginaw kan. Dak mabalin tagig gamiti danom ta nabanugak. Ang mga numapas maki di.
Unay matanan, kasta nga kanayon tararamidamon. Inal daw ang awang kay ito'y balay. Umununak pa nga makasangpat nga agapo iti trabaho. Di ka pa makatulungan iti trabaho ito'y balay. Awan lang arod trabaho mon. Tumulong ka matangag trabaho ito'y. Nita, nangalaam iti swertim akong direklamo, Maya. Ha? Awan ka ba nga amang sirsermon kanya ka? Tas ikati makagapo, no apay anapukaw ti trabaho. Glorio. Naawan ti ganas ko. Gapo iti panaglalakim. Ha? Apay, iti siyak tagtrabaho. At daya nang mukha niya ka reklamo. Awan, Maya. Iso nga itata si kati at trabaho na. Aganos ka. Di ka sumanao. Tagapumot lang ita arabid mo. Iso mapaspasamak ti kastoy ita. Nay, adda ka matlagayam dito'y store, Glorio. Nagkapuak iji balayaw. Nakalukat. Simrok, dagijay manok. Agkaiwaran ti rugit day jay. Kanjay lababo yaw. Napumpon no iti sana naugasan na plataw. Kanuray dagitay kalkaldiraw. Saan na nakaluban? Iso akinalubak kitayan. Ururayak dagiti babaros nanang. Tamapan kami makiliga iti basketball. Ay na, rimwar kay di balayaw. Adi ka man lang nagidalima nagmat. Trabaho ni Maya dayta. Ta iso ti babae nanang. Wen nga mamumet ngagtrabaho di asawam. Mabanog nga sumangpet. Nga misupay lati mga ramit kadagita. Kat anusan na Talaga kasta. Tamadama pa'y lati panangikaro na iti basol na kanya. Aniya? Kunak man no napakawan maun. Pakawanig to naikaro ng tinagbasulan na nanang. Ay unay kan aya. Pinagsublim pa'y lang aron iti puder mo no kasta mo ilagayam taramidam. Di ka lamasya ni di asawam. Apay, iti siyak tagtrabaho. Naasyan aya kanya saan? Taginulibanak nanang. Inbarbarkada na ti kwartamay. Ay, nagbabaw yan namot day nga inaramid na. Well, saan akas ka rin na malipatak day dyan nanang. Tanakatatak dito'y panunot ko. Ang adilinuto mamasida Maya. Ay na, nabartak ka manan. Una matikas tang araramid mo, Glorio? Di naksermonan na. No di mo kahit ti makaramang kanya. Ala, sumrak ka nga raw din. Laglagi pam. Adi ka pulos nakaraman kanyak edi ginulibanak Maya. Ta inlem-lem mga nak ide. Iso adi naksersermonan akasta. Ta mga numatibab ka. Glorio. Siguro malaglagip mo pa ilang jay lalaki man niya. Uno, agkit-kita kayo pa ilaang. Awan kinapudno data. Nabayagan nga pinutad mi ti amin kanyami. Imposible Mo, adda pa ila ti komunikasyon nyo. Lalaki raw. Atap mo lang data. Kan nagbabawya kung da dyan ay naramit ko idi. Lipatan ta ko man ti amin. No kahit mo malipatak tinaramid mo, Maya. Baybayan na kita kahit kung aramidan. Di naklapdan Maya. Di naksitain. Di naksermonan. Nawadam, ha? Nay, apay akas tatilanggam nga imbay dito'y balay, Maya. Saan nga nag-awawid ni Glorio iti duwa nga aldaw nanang? Anya? Ayan na kanungay. Diyak amo Basta ko na nga agawid to kano no kay kayat na. Nay, apay nga akas tatiraramidon na. Awan lang nga rin trabaho nan. Kasta pa itiaramid na. Uwan nga rod An kumot ngamin nga mabalin nga sitaan. Taag ungat. Isidir na ti inaramid ko iti kalabas no sermo na. Anya? Ay, no kasta mo lang, panawa mo. Ay, haana. Kakaiso na nga inawat nakmanan iji balay me. Amok nga maisublin tumatlaang tisigod nga linangan me kani Glorio, nanang. Ika, kasanaw, no kasta ka na yun. Kasi ka lang nagsakripisyo, anak ko. Basta. Mangnam na maak nga agbaliw tumatlaang di asawak, nanang.
Maya, anda kadwa kasi mangbait ni Olivia, gayem ko. Hello, Manang. Naimbag nga oras mo? Ni. Sino nga, Olivia? Gayem ko nga rod. Mala, sumrakan Olivia. Maya, mangisagana ka iti merindaan mi kin Olivia. Maya, dalusam ti bangir asilid tayo ti pagturugan ni Olivia. Anya? Apay nga maturog itoy? Awan pagturugan na iya nga sa balik? Agyan dito yun ni Olivia, tagtrabaho iya ili. Pagkabangag ko ma, ng orasanan, kaasimot. Anya? Ibaga man tagpaso kanya, Glorio? Imposible nga gayem mo lang day nga babae. Babaem samat! No ibagak awan, agreklamo ka, ha? Ulitak, Maya, no di mo kayat nga isidir ko tinapalabas, di nakpakibyangan iti kayat kong aramidan. Kat, anya ti kayat mong asawan, agyan ito'y balay ti babaem. Kat siyak ti mangbiyag kanyayo. Natural, laglagi pam, apasot pailaang daytoy ti panangikarom iti nagbasulam kanyak. Ay, hanan! May baya mo na nga karo-karo. No hanak nga mapakawan, halang. Isuntumot lang ahan mo nga malipatan tinapalabas. Pumanawak langan ito'y. Adaking ka dayta, Maya. Desisyon mo dayta. Malaala, husto na dapkaw. Di ka nagsagay. Aklunam laang ti kasat mo iti asawam. Takunamay. Ano si Tam kat isidir na tinapalabas. Mabalin mo nga idarom ida anak ko. Ha, lantaran ti pananggulgulib na king ka. Idarom mo dyan sawang. Anan. Ta sigurado nga isidir naman ang tinapalabas no kasta taramid. Bye-bye yun Total, napanak-nakak nga hanak nga napakawan pa lang. Ta di nagsubli aki je balay. Natamnay lata kanyak. Hanan nga kasla idi. Ay ka, tara Makambo ka nga raw danak ko. Awatak lang ang tigasat ko. Kan basol ko matlaang. Siyak mo na nga nagbasol kanya na. Nasakitan na kiti husto gapo iti naramid ti asawa. Ngam awan karba nga kamasakitan, ta siyakkat nga rod ti mo na nagaramid iti basol. Bayat ti panaglabas tal daw ininot metla anak kailiwliwagak kat naklon kon ti amin. Pimanaw metten da Glorio kan ti babae na, kat jakon ammo no sa dinot ayanda ita. Narigat gayam tagdardarasudos nga garamid iti saan na may parbang. Kat ti adala na adaw ko iti kapadasak, sakbahi nga garamid iti may kaniwas, panunutan pa'y iti mamin ribo adaras. No nasaya at nga tatiibungan na wano saan. Ta saan na may subli iti napalabas. Masaya nga nakiti napinta sa linangan miidi iti asawak, ngam awanan maaramida. Alakastan, pigayem mo, Maya. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin, ni Apo Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Manang Biyana! Naimbag ka naragsak nga oras iti tunggal maysa. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Tino sa napudno nagantin tay patangatang ngay drama ita. Kastimanti ko na ni Kabsat Tino. Dear Manang Biyanang, adda ka lugarak ano mabartek kat maamnesia. Kat dinan malagip da gitar aramidan na. Ada na diskubrek apag kapuyan na kat ginundawayak met dayta. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Luis Barok. Ay, damag ko nagsildukan san. Mabalin tagsingil? O na yun, di yun maiturturukan tatatino. Kasapulak met ngamin, Barok. Taigatang ko matitilakok. Manoy ati utang ko tata.
Limagasot lang met kidi Dakla ba nagdaytan? Dayta limlimagasot ti paspasabat mo kanya akong tata. Pasensyakan baro. Wain. Bayad ako. Tapno awan may bagbagam. Uray ko mano 5,000. Limlimagasot mo lagayam. Dito tibahin ko. Kita kayo. Na. Luko dayta taon. Ninapayawat na yung pagmat. Masakit tinakam nang agbayad iti utang na. Agutang-utang kayo no nasakit mo tinakam yung agbayan. My goodness, kide. Kung namutlan asino ang baklang day tataw mo. Ha? Nay, Pagpiling? apay, asino ti ka apam, Luis, anak ko. Day di ala kay Alfonso ananang. Kung namutlan asino ang kabaknangan huwag sasaw. Ha? Bayadan na kano ti biyag kon. Na, apay aya, anyat nagapaan nyo kuana. Apay akasta timbagana. Kasano nanang, pagbilagan na ti kalsada iti rek, sano masagit iti lugan ti irik na. Agungat. Apay, kukuha na iti kalsada. Pag naan nga ron nga iti motor. Pagtaya bagki din. Ay na, kasla di mo na iruwam ti ugali day chay anakay. Pasot siguro ati pa nagkabaw na day jay. Saan nanang? Talaga kiti nagalas ti ugali day jala kay Malaala, baybay amon. Ingka kaamanganan anak ko, nakaluto ako. Anya masidaya. Nagsigangak iti ikan. Basta manin. Ikan la akanayo ng tilutlutwan nyo. Nagsidata mo iti karne, idi kalman anak ko. Amuyo mat asan asumrag ti fis iti karabukob ko nanang. Jak manganin, napsuka ko. Mala, ilutuan ka nga ron iti karne asidaem, anak ko. Malala, mabitlaan. Hello, nanang. Ay, agat arak ka. Alright. Umanak ka manay. Ninanang ko na ya. Manuti ka at kwarta. Iba kamta, ikan ka na lang. Ha? Apay, nagsweldo ka na yan. Nuwan, anana. Iso nga ibagam no manuti kayat mo. Dahited ko rin ka. Yag mo amin ti kwarta mo, tay dulin ko. Tapno saan mo apagbartek amin. Nareglado na na. Nonya tikid daw tinakitid ka. Toy, nanang. Kukam amin datan. Nang, inikan na kay sama ni Manong iti kwarta itay. Wine, amumutan ti kabsat mo. Basta na bartek, itid na amin na kwarta na. Agag, pay nga agag. Samat lagbalin ang nalailo ni Manong no nakainom. Wan nga ro da, sapay agat arak. Arakop nga arakop, kasla na ililiwan kadag kabalay kabilaang bait. Talagamot day tanga arak anya nanang. Pagbaliwan na ti ugali ni Manong. Pasingputan na. Mayat tipik to ti arak ni Manong Luis nanang. Wan awam pay ki di ti kaapanan ano mabartag. Angam no limpyaw ay adaw ti kaapan na. Arsagid launay no saan anabartag. Isu na laeng tano kanayunan na mga rod ti uminom ay amangan no makaalamot iti sakit na. Di mangarod pabagbagaan. Wen awan, ngam kalpasan ti sumagmamanong aldaw, agsyat tumanan. Aywan, pabulutan takman pa iti sangaribo yun nanang. Adang amin bayadan dagiti apo ko yung iji pagadalan kat saan pa ang nagsweldo nila kay ko. Kisayak pay laeng tay kwarta ni manong mo Sige nga ron nanang, sana bale, tadi na siguro na mo nga dakwarta na kada kayo. Uray di na amo anak ko. Ngam isublik mo laking kwa na ti kwarta na no saan anabartag. Tamangan no kasapulan na. Itadyo ka amin kanya ko na nanang tasyak ti mangidulin. Ay saan anak ko? Amangan no magastos mo. Sa nga ribo laeng ti itid ko.
Tata Tino, umutang akman pa iti may sakaban na bagasyo. San apa nagimot, Marie? Ngumadnapay tay aglat-lating utang mo dito isturog ko. Balasang ko. Bayadak tumulang, nagsweldo nila kay ko, tata. Idi pa lang ibagbagam tayo ta sweldo nila kay mo. Ngam din sa mo nagsusweldon. Tadi ka mo't makabayad din. Ay kwa, na-delay nga minti sweldo da, tata. Ay, nako. O sige. Ikan kay di bagas. Ngam 5 kilo lang Tane, malugi akmat no itid ko amin ken kaalako. Agbayad ka kuma. Uri inutom abayadan no iso. Wento, tata. Di ka madanagan. Tanog sweldo nila kay ko. Parbango nagtuti umayag bayad kan ka. Lumabasak pa tata. Ne, nabartek ka man ng Luis. Apay, naginumamanen. Iyan, tibalay da kumparik tata. Ewan, mano tayo utang ko kan? Bayadak ma. Ay, awan utang mo kanyak, Luis. Oh, imposible Ang mga no nalipatam lang, tata. Mano tayo utang ko dito istor mo. Awan nga rod. Tay kabsat mo ti ado ti utang na ditoy. Ni Marie. Abay, mano ti utang na tata? Ay, adu nagatidog ti listahan na ditoy. Sige. Nabayad akong ti utang di kabsat ko. Ha? Sigurado ka, Luis? Ang mga no, bartek mo lang dayta. Asa? Mano ti utang na? Ibagam, tabayad ako. Kasi maday siya kabsat ko. Pat kagday siya kabsat ko, tata. Iso tulungak. Naimbag nga oras mo, Tata Tino. Umayak man nagpauna iti utang ko. Ha? Mabalintag pauna oray sa nga ribo pay lang. Ha? Ang kwa? Katwan awan problema. Ay, agyaman nak. Oh, adtoy tata. Inton sumaron naman ng titanduma nga utang ko niya. Ay, uwan, Marie. Ayos laang. Nasaya at nakariing kan Luis. Nangarbartek ka man ay nasimmangput idi kalman. Nagsweldo ka idi kalman. Saan? Ang mga no inyinom mo amin ay nakwarta. Diyak nga rod malagip. No asino dyan ang tudak iti kwartak na. San aya da kayo dyan ang yawatak iti tayo dyan? Nay, ay saan magtanak ka? Ay na, day tangamin timadikan ka. Tano na bartekan, adaw ti di mo malagay anak kaw. Wano? Naragrag ko nga ta. Nay, ang mga mono, ingatang mo amin iti arak. Saan nanang? Tadya katrabawak tinagilibre itin shot me. Birthday na ngamin. Kahit, ayan na nga rodon ngay. Diya karuda mo nanang. Diya mo tin malagip. Kaslaad da ng tudak. Diya malagip no asino. Ang mga no di katrabahwab. Ang mga no impadulin mo kwa na. Ay. Damagag to mga agpaisugan kwa na nanang. Di na mo ka no malagip no asino dyan ang tudan na iti kwarta na day dyan nga anak kaw. Ha? Apay? Napukaw ti kwarta ni Luis? Win nga road. Kasusweldo na pa imo nga road. Uray kumaano impadulin na laang. No kasta, talaga nga ron nga addadag itay mabartek. Adidan malagip ti inaramid daan niya. Ay na, pudno dayta. Ket may santi anak ko dita. Amangan mo ito narigireg na. Diyak nga rod amaw. Nga maiputeng na mulat nga ibaga kasla adda ka no nang iyawatan na iti kwarta na. Ay na, imahinasyon na ladaytan. Amangan no impartek na kidin palusot na laang ng daytan. Mabalin na yun tay utang ko, Tata Tino.
Ay gatuan anya ti utangam. Ni, itaman pa kasla ganado kayo nga agpautang? Ha? Si Kamat. Sigod mat. No ngay may sakaban man nan abagas ti utangak, okay lang. Ha? Ay, oo na. Basta agbayag ka, wan. Oray inung tumabayandan. Tinapatag, makabayad ka. Alang araw tata, may sakaban ti utangak kon. Agpaunaak manan intun umay alawas. O sige, awan problema, Marie. Bayang tanggapin. Nene, ni Luis ti lumabas. Kat may basabasi nga magmagna. Ay, padagasak man. Luis! Barong! Lumamasak pa eh. Tata! Dumagas ka pa, Luis. Tada ibagak. Ngate bagayo. Tata. Nabartik man ang dayto. Nagagat, nagbayad iti utang na nung kastuya na bartik. Luis Barok, naurnong man ngamin ti utang di kabsat mo. Amangan no kaya't mo abayadan. Nagsildo ka man siguro manen. Wala. Mano ti utang ni kapsat kuya. Bayada kami ng tata. Mapit lang, talang tilistaan. Dahito ni, kita 5,000 amin, Sige, sige. Bayada ko. Mas asya na kami ni kapsat ko. Lab na lab ko kami. Isuot tulungan man. Ay, awan mo, Luis. Arak sa mutan ti papapadan ti swildaw. Saan mo tayo siya tagas-gastos? Nagin-inom kami. Iliblibrida. Kahit, ayan nga ron ti swildaw. Apay aka na yun na maibus ti kwartam. Ay, siya nga rod malagi po na na. Ang mga nung nargreg ko man na. Ay, liklikang man nga minon ti arak. Ang mga mo't nulukluk wenda kan dagiti kainumam. Ang mga no isuda ti mga alay ti kwartam. Oho. Saan na siguro ang maraming tigas tananan? Damagam tuman nga rod kadakwada. Tamang no napidot da kat naidulin da. Awan serbe, ti pa nagtrab-trabahom no kasta. Kanayon mo ang mapukaw ti kwartam. Ay, anday ta. Nanayunan man ng tilangkong. I-displik amin di tuyen. Nanayunan ti kanan siya ko naman. Saan na siguro pa nagtakaw di gaston? Tadyak mo't taktakawin ti gatgatang ko kadag ito yan. Itadamot kanyak. Tatatino! Imadutila ako yun Si kamag gaya Marie. Umutang ka kadimanen? Ay, saan pa'y tata? Umaya kag bayad. Ha? Sigurado ka? Bayadam amin ng tayo utang mo? Wen, tata, tane. Sana kaya't di asawa ka morno nga nakiti utang. Kan mabalin, dinan kaya't nga umutang ak. Umutang ka na taang. O kilamot kanyak. Nala, bayadak pa nga ruti utang ko. Makitan to no umutang ak manan wano saanan. I love you, nana. Hey, sa kamula na lambing kanyak nga inam no nabartek ka, Luis. Kahit yun tayo, kwarta na lang. Ikaw na yung mau na data iduling ka. Siyak ti mangiduling, iti kwarta. Ito'y, na lang. Nagsuldo ako. Nasaya at may tasaan anak pukaw ti kwartam ita. Kukuha yung data na lang. Aywan, agsukat kayo. Tayo makimisa. Anya? Ay malumay, nawan misa itan Ito rawan misa. Basta mapantayo yung simbahan na lang. Tayo nakmang ti kwarta. Ha? Alagi din nanang. Agsukat kayo. Tayo yung simbahan. Intay makimisa man. Manong Luis, anda kwartam dita. Awan kwarta. Dumalawat ka mo titi kwarta, Mari.
Agsusweldo mo di asawam. Orang nga rin ti masusweldo na manong. Alan na, apay no saan ka nabartag na kay mimot ka. Gumno nabartag ka, naparabor ka. Bastawan kortak. Iba kami di asawam, tadoblyan na ti panaggagat na. Tapno maipay na dagiti kasapulan nyo nga agiina. Asjay na nga raw jay kabsat mo, anak ko. Sala na lambing mo kanya, no na partay. Agad nga agad. Ang no na usawa na, kaslaawan lang. Naimot pa'y ako na yo. Garud Mayat sangag pa'y suno kanayon mabartag sumingpot. ay, manjak no siya. Isumula ti agbalin akaasi no kasta. Makaitin iti sakit day tanalabas apan naginom iti ara. Sa bagay matkit di Ang kaslag, tinuma nga ro ti panunot na nukas di makainom nanang. Kaano ti suldom ngay, Luis Barro? Apa damdamagan nyo, tata? Kat awan mo't utang ko kata kayo. Ada pa ila utang di kabsat mo. Nay, apa yung sakti singiram ngay? Utang na, di iso ti singiram. Sakti mo utang kaya. Madinsa talaga ti jar mo Nung saan ka nakainom? May mayat sano nakainom ka? Sasawin niyo mo, tata. Kaso'y samot nga aldaw, ti pa nagsusuldoyo. Saan? Hoy, awan nas ka na bayadaking ka, tata. Awan utang ko. No kayat mo, ilibre ka ti siyat ita. Kayat mo, impurte ti isat ta. Impaw iti ka anak kakidya abron. Kastaya, ramanan tamang nga ron. Deta imported nga arak yo, tata. Manoyat ti utang di kapsat ko, tata. Kunak no nakabayadan. Saan pa yung barok? Imutang mga minmanan. Manoya, tabayad ako. Lab na lab ko ngamin ka. Kasi man dadya kapsat ko, tata. Mangutang pimanan. Gapoy ti kinariga ti panagbiag na. Patpatgag dadya kapsat ko. Oray ni nanang ko. Patpatgag na to. Dahito'y ti listaan. Dahita. Kita mo ti utang ti kapsat mo. Diyan kang mabasa. Iba kamlatan naman tayo itid ko. Ay, adda pa yung utang ni insan mo, Akarda. Amang ano kaya't mabayadan? Ni insan, Karda? Mano ti utang na? 2,000. Bayada mo nun, Tapat gano'n sa mo, dahil diya kasinsin mo. Oo na. Sige. Patpat ka kami ng kabagyak, tata. Masyadang mo't lang iti, dahil diya, Karda. Ta, nariga mo lang, di pa nagbiag na. Ta, agsakit diya asawa na, tata. So, sige man lang bayada mo tanti utang na. Ay na, awan makamoy tararamida kini Luis. Ta mismo ani Luis, di na malagip tararamidan na nubartag. Nakaganan siya manana. Iso nakagatak manan tinayon dilahog dito store ko. Itisblik man ang dagito inayon ti lako. Manayunan manan ti mapaglakwak no kastoy laeng. Nay, adamo paglutwa mo dito yung istor mo, kakatinaw. Aywan kaka, tagluto ak man iti pang merienda. Isupay ang nayon ti lakok. Umigpigsan saki diti kitam dito istor mo, kaka. Imadupay dagiti lako maun. Medyo, adamot basit. Hay, dyan ako, awan manan. Napukaw manan ti kwartanan. Nagbartok mga minon, idi kalman. Awan serbay ti pa nagtrabaho na. Tawa mo mauro-urnong na. Ay na, kagangay iti baro ang kaka. Kaduan mo't abaro dito ayan tayo kat kasta. Iso ang mairuam kan. Tatatino, naimbag ta nakita ka dito'y crossing. Ay, nandiya istor mo, naura man. Anya!
Ay, imposible matay tanaa. Kat no pinanawak lay tay. Tadala umay ko gatangan dito eh. Nauram nga Roden. Pinanawam samot nga mi na nakalukat ti paglutwam. Ha? Ay, wen? Allah! Ay, nalipatang agpaiso nga inidip di lutluto ka bananak kayo. Ala, awada! Naikimusan ti istormaw, kakatinaw. Naimbag ata na ilasin ti balay mo saan anairaman anauram. Ay na, awanan ti pagtatahunan ti pagbiyagang. Ay, kasaluak pa itan nga eh. Awanan ti pagsapulang. Agurnong kang tumanin, kaka. Tapno makarugi ka manay. Nay, si kamagayam, kakatino. Anya dagita in karatay mo. Lakum dagita. Wan kaka, kapilitan nga gisursura kiti lang ko kuna tawan mo tantay store ko. Nala, edisum nga raw taagpili ak itigatangag. Agpili ka kaka. Daytoy man ikan ken karne. Ken dagitoy natang. Mano amin ngay dagitoy. Saan mo nabayadan dagita kaka? Ipadawat kon. Ha? Ay, hapay ngay. Ay, malugi kan Ay basta, ilibre kung dahi takada kayo. Intong pigat, magdagasak tumanan iti sidaan nyo kaka. Ha? Ay, bayada ka. Tapno at daganan siyam. Ay, basta saan, kaka. Babaan na kumalaang iti kahit kong aramidan. Basta, padawatan kayo iti lakok. Namiris ko aga po iti kinaswitik ko iti kalabas, iso na pasamak ti kasjay iti store ko. Nalabit na karmaak, gapo iti panagsasaur ko. Kat gapo tamabaina kamangipudno kada Luis kanti inana iti inararamid ko. Bimawi ak kadakwada babaan ti panangiliblibrik kadakwada iti isursursur ko alako. Kat ita nakaurnungak manan, iti pinagpatakdar ko iti store ko, kat jakon inaramid ti kas iti inaramid ko iti kalabas. Alakastan, tuy gayam mo, Tino. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, wano kapadasan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless kada tayo amin. Manang Biyana! Hello manan kada kayo amin na imbag nga orasyo. Kaya't kumantagyaman, iti kanayo nakadayo amang tartarabay, ken mang subsubaybay kadagiti amin a drama tayo aman ng biyanang, ken biag ti tao. Kaya't pagyamanak met, dagiti agkakapintas a komentoyo, kadagiti amin nga uploads tayo. Ngam pasensya no, hangko nga mariplayan amin dagita, ngam kit di mabasbasak, ket pakaragsakan unay ito'y gayamyo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pakasarita ni Kabsat Danica saan napudno anagan tintay patangatangay drama. Kastimanti ko na ni Kabsat Danica. Dear manang biyanang, nakatumpo nga kiti asawa asaan ko akadutdutan. Tangamin kanayon ti panagapami, mayat mat ididamo. Ngam idadan anak mi nagbaliwan tilin nangan mi adwa. Rogyak man nga rod ti agsalaysaan. No kastamot la akanayon ti panagapayo. Nasaysaya at nagsina kayo. Kay kahit ko ano siya. Nakarkarupay nga kay kayat ko May mayat tawanan te sakit ti ulok. Sige agimpaki ka nga rudan. Tapumanaw kan dito'y balay dani ka. Siya kon ti mangimpaki ti gargaret mo tapno mabait. Dario, mabit lang! Di tapay nalpas ang nagsarita! Baybayan yun nanang. Awan matlangan ti masapul nga pagsasaritaan tayo. Lepasan min ti amin kanya mi iti anak yo. Ag kanya-kanya kamin. Abalayan, anya ti rumbeng aramiden tayo.
Uray anya apam magbaga ti aramida kadagiti anak tayo. Ngem sinalat ta ti ibagbagada. Naibagak lang nga agsinadan. Ngem paypay sundameten. Kun kunaklaeng dayjay. Ngem kinapudno na. Diyak kayat nga agsinada abalayan. Ay, problema nga rod met dagiti agasawa abalayan. Mayat met ididamo ang nagdenada. Nalailo da iti tunggal maysa. Ngam idinatawunanan ti panagdenada. Kasjay dametan. Diyak kayat nga agsinada giti anak tayo abalayan. Kayat kunidani ka amanugang. Ken kayat kayo met nga abalayan ko. Tanagsisingpot kayo. Ay, oray syakmet ha, abalayan. Jakmet kayat nga agsina dadaan ni kakendaryo. Nang runa ke nagkasarda. Kasanulaengen nga dagiti anak da no agsina da. Wan nga raw abalayan. Ay, Dagiti apo ko tayo ti agbalin akaase no bilang laeng. Broken family ti madakkelanda pamilya. ay, tinasaya at abalayan. Urayan ta nila kay kaw. Tapag sa saritaan tay man ti rumba nga maaramid. Apay ngagsina kayo. Anya ti rason, Danica, Dario. Kanayon matlang ti panag-apamek ni Dario. Kanayon nak nga apan. Kanayon nga apaan nga. Gano sikat ti kanayon ang mga apakan niya. Ha, di mo man ipulagid tinagmading aramid mo? Si kanto pa ti man nakiapa. Limal lalakyan ka nga apero. Di kaya agapay ti sangwanan mi adrakkelyo. Respetuan da kami kumamad ah. Saan da kayo apinayaban? Tapno agapay ti sangwanan bay. Pagsasaritaan tayo itinasaya at tayo. Pasensya kayong tatang. Urnusin nyo, ti saan nyo apagkinkin na awatan. Suruan nyo ngamin tagpakumbaba. Tagpada kayo ngamin anangato ti pride na. Talaga ariribok ti mapasamak no kasta kayo adwa. Sinako ni Dario, tatang. Oray siyak tatang. Jakmat kaya ti makidin na iti anak yo. No kasta, talaga nga agsina kayo? Uwanan tatang. Kasanaon na kita anak yaw? Kat alaki suda, taubing da pa lang. Siyak ti rumbang nga ayanda. Final na ita na desisyon nyo. Uwan, Uwan, tatang. tatang. Lukas tangarol. Awan maalam at tawid kada kami itinam. Danica. Ha? Ni, apay nga tatang? Kastamat laeng ti kondisyon ko, Dario anak ko. No agsina kayo kini Danica. Awan met laeng ti maalam atawid mo manipod kanya. Anya? Apay ngay nanang. Kitag may saakmat nga anak yo. Basta awan maalam atawid kanya. No di urnusan ti bagbagiyo iti asawam. Anya? Iso ano kaya tiyo asan amapukaw dagiti tawid yo? Urnusin nyo ti bagbagiyo. Sapay na lawa adaga ti tawidin nyo. Ila kumidagi jahi no agsina kayo. Ay, saan tatang? Apay nga ila kuyo? Agpili kayo adwa. Urnusin nyo ti bagbagiyo ket maalayo ti tawid yo adaga. When no, agsina kayo ngam awan maalayo at tawid kada kami. Ay, Dario, anya nga iti maibagam? Ket sikat ag desisyon ni ti dayta Danica. Ay, unay matanan. Nagrigat matdata nga kondisyon yun? Awanan ta do pa sao. Sungbatan nyo kiti damdamagak. Ngam ne, dak kayat amakita nga addasaan nyo pag kinaawatan ha. Pagtali na idan nyo ngamin ti kinalailo yo iti tunggal maysa. Tapno saan aday ta sina-sina ti bagbagayo. Ikan kayo iti sumagmamano nga oras ngagpanunot. No anya talaga ti desisyon nyo. Ay, sayang matya tawid ko Oray siya ka. Nalakaaya ti awan matawid na. Kat, anya nga ron ti desisyon mo? Ganya pa nga. Uwi na. Saan tan nga agsina? Ngam, kasano ngay? Haan mat nga kayat datata nga makita da nga agapata. Ti kayat dakat masapul nga sweet ta nga ka na yun. Ket agbalbaliw ka nga minan Ha? Si Kati agbalbaliw? Apay ko mga siyak ngay. Kat no si Katerino kartaramid na.
Anya siyak siga ah. Aha? Sige, ikarigatan tati mga barwanan. Agbalbaliw ta nga duwa, Dario. Onya, nakapanunod kayon? Dario? Danica? Uwan tatang. Wan tatang. Kag napagnumuan mi, asaan mi napatuloyan ti panagsina mi, tatang. Nasaya nga ron. Ngumnay, ulita ka. Diyak kaya't amakita ti panagapayo. Ano kasta kayo lata? Nasaysaya at langagsina kayon. Kat di mi itad titawidan nyo kada kami at adakilyo. Uwan tatang, han kami nga ag-apa. Promise, tatang. Agbalbaliw kami. Nasayaan nga ron. Sapay lakuma, tamatong palyo dahi ta akariyaw. Mamuan mi matlang kadagiti karo pa yun. No aga pa kayo manay. Mala, agawid kayo nga ruday. Dario, agpicture ta. Apay ay apo manitsure ka. Adula amin. Agpicture ta ata ipost ko iti social media. Itag ko kada nanang kantatang. Kasamatan kaninanang mo. Tapno makita da nga sweet ta kampay idi. Ha? Tapno mamati da nga haantan nga ag-apa. Kayat mo titawid unuhaan. Ay gat ko siyempre. Malang aron. Agawa am tagpicture. Tamasinitak nga umabay ka. Sige nga ron, umisam kan, ah. 1, 2, 3. Umisam ka! 1, 2, 3. Nalpas. Ang kay Jayan. Uy, Danica, nakitak ti impose mo aladawan nyo kinilakay mo. Ay na, una yun asweet yu adwa, mare. Kasla italaang nga agpost ka itiladawan nyo, ah. One man lulit. Tadtala ang amin nga nasangok ti cellphone ko. Ay na, naimbag man. Nag-sweet kayo ita, ah. Sana all. Nabasak di comment mo, lulit. Sana all ko nam. Diya kon rin-replyan, diya comment mo. Ureta in heart comment niya. Una, awan problema iti day tamare. Naimbag ka pa'y, Danica. Nagwapo nila kay mo. Ngum loyal latakan ka. Nabayag kayo ng agasawa. Ngum di na kan sa pulos linuko. Ay, siyak lang ngamin ti love na. Kas ano kat siyak mat ngamin ti first love na. Ubing kami pa idi naging da kami. High school kami pa lang idi. Kasta aya. Owan, loyal kami iti tunggal maysa. Awan nagloko kada kami. Ta still burning latati inayat me. Imbag man. Ngam siyak ngay. Namindwa nagbabae nila kay ko. Kasla nga rod na po kaw ti panagayat ko kankwa na idilino ko na. Kanayon ti panagapami. Noda kami akathan kami pulos nga agap-apa kanila kay kutatan. Idiaan na palpalabas, nagap-apa kami ngam tatakathanan. Da kami siguron ti makon ko na nga perfect couple. Ay na, imbag man. Sana all at talaga. Uy, Dario, ag-inigam tayo ti imatado ti malabasan ta nga tattao itay store. Kan adadanan ang itanya kita ma. Ay wala niya. Umay ka nga ro din. Tagin nakbay ta bakit? Apaw! Muna yung kinasweet data. Dario, Danica. Oh, kita nyo ang mga lumakuton kayo. Lolit. Ay, Dario, ikisnak tapno makita dia. Ikisasasawam mo. Ni, darasam atak kumit kita da. Sikan ati manggis kanyak. Ngam iti pingping lang ah. Sikan ata si kati lalaki. Alaman langan. Ay, Naula talaga. Makapaapal ti kinasweet yung agasawa. Super kayo. Agbagbagay kayo, pay. Thank you, Lolit ah. Basta una pa nang kita da kada talulit. Umapapal tansan. uwan nga ruda. Ay, uban nakit di pa ya. Pakawan mo da. Panugan na kiday. Naglumag ka. Mabaka yamag. Kat alangan nga siyak timang uba kanyam. Kat babae ak. Si kaata lalaki ka. Ay nasaanin da ita. Uray, tay nagkankan iti pingping.
Lakay, nakita mi kanya abalayan da Dario kendani kay jay kalsada. Naglailo damot alimaba si Jay Store. Kan tsawang pay nga ro dagita istambay ijay. Uy, amaw, takanayon tipos ni Dani kay tiladawan da. Kit nasayat, ano nalailo dan? Kasjay kumakanayo. Saan da nga ta nga agap-apan? Diya ka mo ah. Basta tong palin dati karita. Tano maamuwak nga agapa namanan. Pag sinahan tayo dan. Ay, bareng agtultulo yan ati kasya kinalailo da iti tunggal maysa, lakay. Nyamot ti kasto yung kabinitan. Nakagulo-gulo. Shh, tangiwat mo ah. Mangagda ka ti karo ba? Kapsutam tangiwat mo. Kita umat at yung kabinet ni. Naggulo man eh. Di ka man matidta. Kadno si ka tinaudi nga nagkalkalid ta. Syakit din ti pabasolam. Agtal na ka man. Ay, napapispis ang kansan ni. Padasam. Patayabak da tapos ti somno aramidem ti kasta. Ay, ikang kansan. Sige, padasam. Makaraman kamat kanya ka. Apay ti kunamahang ka nga balasan. Ha, anak nga mabutang kanyam. Nakaluto ka, Dani ka. Kakwan ah. Nga magluto kamat iti si dama. Nalpas ako nga nangan. Sidak lang jali nutok. Nga maday na po ita. Inlakamang ka nga inlutuan. Unay mo tigas tang aramid mo, Dani ka. Managing bubukod ka talaga. Dinakto pa ilutlutuan. Bumalbalsak lang. Si dam lang matilutlutuam no daduma. Huh? Dario! Danica! Ha? Adda kayaw! Umayak man! Ni nanang. Ay, dirasam. Yung kalukatan teri daw taglutuwa kiti si dam. Apay, di kay painangan. Aldawon. Nala daw kami ngamin ang nagring, nanang. Mga daw ikit din. Nalpasa kun Ag nga ka Dario. Tasobuan kanya. Itimplaang ka iti kapem lakay. Alaman nga ro, darling. Basila nga. Uray ka gudwalat tasa. Sige nga Rod. Da kayo ngay nanang. Agkape kayo ta itimplaan kayo. Ay nasa anon. Nabsugak pa'y laeng. Sige nga Rod ta itimplaak ni Dario. Nagmayatan ti kasta adyaryo nga agasawa, anak ko. Kasta kumaakanayo nun. Katuan mo't nanang. Kasta kami mutakanayo. San kami ngagap-apa? Nasayaat nga rod no kasta. Maragsakan kami adadakkelyaw iti kasta amakit-kit ami kadakayaw. Wara kamat nga wara nga. Anya kamat tan Dario. Sumangpat ka iwaram tandang iti kagawa am ija salas. Kakaasyak nga aglinlinis. Para linlinisak para warwara kamat. Tangiwat mo. At dadagitay chismosa akarupa dita paraangan. Unamat nga minanti kasto nga asawa mat. Di na pa mo taglinis mat. Nagsasao ka? Kung namot laman nagdaldalos ka man. Italaang mo't adyak na isim padagijay. Napanugak nga rudmot ang naggapoy ti trabaho. Kat ayan nga roti sweldo. Awan, yak itagking ka. Kastatura ka ngamin. No kayat mo ti makagam iti kwarta. Trabaho ka mata. Makitam ti kasta nga ugalim. Iso nga napukawan ti panagayat ko kanyam takas na ti ugalim. Si kalaang aya, nakarkaro pa'y kanya ka. Awanan panagayat ko king ka. Jakon maisubli day ta. Kat anya nga roti gatang ko iti balo ng dagit anak mo ngay. Siyakton ti gumatang. Imot kakit di ah. Ada kumamang aram kanyak tasukatan kalanganan. Nagbayag ka nga. Hindi pala ko maa. Urayak nga ramidom day ta. Tapno nawaya akmatan. Nuhan ko lang nga pampanunutan dya tawid ta, sininaan kan. Baka itadakan no amin ija kabsat ko kat nuhan ko nga tong palanti karek. Uray siyak mata. Hay, saan tala ko man ang nagkaskasar ini. Tapno saan ta marigatan ng agsina. Dahit tangamin ti makagapugat. So asan akayat dagiti dadakkel tang agsina ta. Ta nagkasar ta kanong amin. Kat ano saan tan ate agpamarang. No kayat tate maekan iti tawid. Anya nga rod ngay. Itinmin iti inam ti tawid mo dani ka. Tamaka mo kano anya ti pamayam iti daga atawidam. Agyamanak tatang. Uray ti kabsat mo. Itid mi matan ti tawid na anak ko. Ay, mayat mat kay dino itad yun. Tapno mapagnumaran mi matan. Ado ti plano kay ti tawid kada kayo. Nanang, intid dan ti tawid ni dani ka. Itid yumatan akanyak. Wen,
Madaman ti pan nakaasikaso dayta. Iti mabiit, maigamam ton ti papilis ti tawidom adaga. Agyaman ak nanang. No pagtipunin nyo kinidani kadagiti tawid yaw, nalawa mo Da kayon ti makaamu amang sukay iti tawiden nyo kada kami adadakkel yaw. Itatanaalatan ti tawid tadani ka. Agsinatan. Ay, nagpampanunutak idi kalman, inga na idi rabi Dario. Apay no hantan nga agsina, taag negosyo takit di. Ilhako ta ti daddo mga tawid ta, ta iso ti pagpunan ta nga agnegosyo. Ha? Lumaklakay kan bumakbakatan, kan adaduwa nga anak ta. Kaasidan o agsinata, sapay kayat da kadagiti anak ta. Ornosan takit din ti bagbagi ta. Ay saanin? Isuntumot la ka na yun ti panagapa ta. Katliklikan ta ti agapa ha. Promise, no napudot ti ulom, haan kan nga sabayan, tapno awan apa. Basta agsinatan. Adula amin na kita ngay bagbagam. Sa nabalay, taytad ko ti sustento dagiti ubing. Awanen abalayan, nagsinan dagiti anak tayo. Ay, wen nga roda ah. Awam met maramidan tayo. Jay met kano nga min anak mo tinang ipilit nga agsinad ah. Ay, wen nga road, kaasi dagiti apo ko tayo. Ngalah, sapay kumata maurnos tumatlaan ti amin kadakwada. Abalayan. Apay nga inlakom titawid mo ngay. Gumata kiti pampasada alugan nanang. Masaduta ng hagtalon. Anyan. May meda jay. Tainal daw ti kita, nanang. Ni Dario dato umawag. Ah. Hello, Dario. Imbag man tayo mawag ka. Ayan talawas dagiti ubing ngay. Dani ka. Tulungan na kuma. Adda na padong parak abakat. Kat intaray mo dito ospital. Anya? Pangasing dani ka. Si kalangin tamok ang makatulong kanya. Taon ti kwarta ni nanang ko. Pinagpili na. No idarum ka kung ano gastusak tila disgrasya. Naimbag ka ka. Tadapay tayo tawid mo adaga. Apay ngay raman nakita kat nagsinatang Si kapay tinang pilit kanya nga agsinatan. Pakawanan na ko madani ka asawak. Sorry. Agsinublanta ka din Tornusan tati santa pagkinkinawatan. Pagpagaputa ko makadagiti anak ta. Ay, anan. Tadtata magipit kan. Ta kailangam ti kwarta sa munto ibaga ti kasta. Naglalay nga mon ngay. Salamat ka na. Pakawalan na ko man. Agsinublantan dani ka bakit? Manjakon. Pinabainan nakto pa yan. Imbagak idi nga ornosan ta ti amin kanya ta. Nagpakpakaasi ak nga hanta nga agsina. Ngam impilit mo matlata nga agsina ta. Sa tadtata kailang ti kwarta, saka kundi subli kanyak, never matanan Iparupam launay mat nga kwarta lang ti kailangam kanyak. Oray haanan! Kaya't kukumati makisinubyan iti asawak, ngam gapu tayong parupa na kwarta laeng ti kayat na kanyak, jakon sinubyan. Tamangan no kanayon tumanen ti panagapami. Nagsakit lang amin apanunutan. Idi kayat kung ornusen ti amin kada kami, di na kayat. Ngam idi nagipitan, kundi subli kanyak. Kat itaasi na kami latang, ngam kitdi agtintinulong kami amang suporta kadagiti dua nga anak mi. Nangasawa iti sabali ni Dario kat siyak sa anak ko na nakiasawa. Impamay saklangan ti atensyon ko kadagiti anak ko. Alakastan, tugayem mo, Danica. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Manang Biyanang!
everyone! Naimbangal daw kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kab sa trika sa naapod no anagan, tintay idrama. Dir manang biyanang, nada nakitiman nakaawat, nagagat kan pasensyoso nga asawa. Awanan ti sa pulog pay kan kuana. Gat ka po iti dayta kinasingpet na imabusoak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nakaluto kan ba kahit? Anay ko, nagsakit man ang tingipan ko. Ay, nagrigat ako na no ng sakit tingipan. Lakaman namin nga pasat tibagbagi nga agsakit. Anya? Unak namin apaikat mo na tagsakit ang ipon mo. Mabutang akmat nga Rodil. No agsardeng to ti sakit na, paikat mo, tapno makaginawa ka. Unto? Ay, hanay ko man. Sige. Tasya nga ro din tagluto. Di kan rumor dito silid ta. Tasya akong ti makaamong agluto. Ay, namati manan di asawa ko. Ag-oldagak manan anya pa nga rod ngay. Nay, apay asikat ti aglablaba, Rodel. Ayan ni Rika aya. Agsaksakit tingipan na nanang. Naurno, dilabaan min. Saan mo't makatrabaho? Nasakit nga ro tingipan na. Anya, mala, sublatan ka ditan baraw, takaasi ka mabambanlog ka nga agapo iti trabahom, ngam si kapay lati aglaba. Saan nanang? Mapan kailatan ni tayo ni Rika. Mabit la amalpas da ito yun. Oy, Rika, agriin ka man dita. Rika, Ini ada kayo matgayam nanang. bumangon ka di tataing kasublatan di asawam nga aglablaba. Di ka lamaasyan. Mabambanog nga agapoy ti trabaho na. Ngam isuupay lati aglaba kas kada agluto. Nasakit nga rod tingipan ko mat. Amok nga agpampambar kalaan. Amokon ti style mo, Rika. Indakdakkel mon ti kasta nga ugalim. Nasakit mat nga talaga. Agnganga ka man takitaek no addadadael tangipon mo. Apay, masapol pay lang. Ay nari ka, agbalbaliw ka kuman, tabumakit kan. Kasano no mauma ti asawam kun ka. Haan nga mauman ni Rodil kanyak nanang. Nagsingpat nga permi dayjay. Kan lab na. Tatang, pakiilot yung man to'y takyag ko. Nasakit mamatay. Nan, yag mo ta imam. Hey, kasano adyag sakit? Kat si kamot amin tagtrabaho iti balayaw. Senyorita mo ngamin di asawam. At umad nga rin tiyan anayin na tatang. Narigat mo't anong persa kapag trabahuan. Kasi man, Ay la, at dati mangkan nga urat, anak ko. Lamiis siguro da itaw. Kasano mo ngamin? No sumangpad ka nga agapo iti trabaho, si kamay lang tagluto, kanuan niya pa dita. kapilitan mo't nga rin nga ramidak dahi tatang. Takanayon mo't nga darik-rik na ni Rika. Kas dahil ka na yun ay, manipod sa nagasawa kayon, at da ka na yun tirik-rik na anan. Mas asyanak mo't nga rin kan kuana. Lukas siya nga danan na yun na tatang. Ay, katsi ka, di nakakaasyan. Ay, no siyak takin asawa kin kwa na. Saan gagbalin di kas jagal niya? Kas lagpampambar nga bilang. Takanayon mo't akas jayang. Bakit? Mangalatan sa iti babaunin ta. Tapno da katulungan ta dito balay. Tanay, marigata na. No siya kamin tagtrabaho dito eh. Mapampanugak mo titi trabaho bakit? Pasensya kan Rodil. Kastumot ngamin nga aglalaok ti marik-rik na no daduma. Kat sino nga nga rod ti alaan ta nga babaunan. Agbiro kak bakit? At na sa pulak akadwata dito balay. Sale, iso ni manang mo Arika, asawak. Naimbag nga oras mo, Manang Rika. Ni, nagbiit matan nga nakabirok ka iti babaunan, Rodil? Wen, tinrekomenda dya katrabaho. Mala, sumrek kan ading sale. Thank you, Manong Rodel.
Manutawan mo, Sally? 22 kun manang. Adan boyfriend mo. Ay, awan pa'y manang. Apay nga katulong ay tinaplayam nga trabaho. Kat napintas ka mat. Ibaga man tagpaiso kanyak. Ayan nang agpaiso tinag-amamuan nyo kanila kay ko. Sigudon nga agam-am mo kayo niya. Ah? Ay, saan manang? Italaan nagam-am mo kami. Jay katrabahuan na tisigod nga am-amok manang. Siguradom lang nga agsasaw kay tagpaiso sali. Han nga siyak tiluklukuan niya. Umay kamat sumango dito lamisaanan, Sally. Tagigidan tayo namangan. Sige lang, manong. Madamdama akton. Nagsugak pa'y. Apay aya nga kasla atat na atat ka nga makisango iti babaw ng Rodel. Ipadla mo lang ako kurso na damat. Tila ibagbagamot. Agin-agin ka pa'y lang. Mas dawa ka ta ubing kan napintas ti pinilim nga babawnan. Ada siguro balak mo. Unuhan, baka sigud kit di nga ada nagkinawatan nyo kat nagpamarang lang nga babawnan. Tapno maiawid mo ito'y balay. Nagrugit mo ti panunot mo, bakit? Anya klase ti panagpampanunot ti kastamay. Ay, han man nga siyak tiluklukuan nyo, kunak. Aguluak! Mangan ka iti halo-halo lakay. Nag-orderak man ita karo ba? Naimas matgayam tila ko daid ta. Apay, duwala ang tiginatang mo. Kat anya nga ron ngay, duwa tala ang matngamangan. Ni Sally ngay, di mo mo't inggatangan. Kasimot sapay nabannog ang naglaba. Talaga nga han mo nga mailimad direk nam iti dadya nga babaonan niya. Ay Narodel, urahan mo nga amin ang kanyak. Amok nga perme nga agayat ka kanya na. Nyamot ti kastay bagbaga mo. Siyempre, kadwata dito'y balay ni Sally. Ilak aman ta iti kanin na Kababayin kinkwana. Ay, hanak man nga ululawan. Ibagam tagpaiso. Ada relasyon nyo kan ni Salen niya. Tila'y bagbagam. Awan! Ita niya kumaga po. Sa anak akasta. Kaslay di kalman. Inik kami ti barbecue. Kanayon ka pa nga agpatimplay ti kapem kanya na. Hanak lang nga agsasao. Nga palpalewan kayo. Kat di mo mat nga rod masangot ag timplay ti kape. Tabisi ka mat nga agsilsilpon no kwa. Dakal ti instinct ko, Rodel. Lipliputan nak. Ada pa jay, nagsinaruno kayo nga simrak iti balay. Daka mo ano, naggap-gapuan nyo. Nagkuyog kayo nga duwa. Saan kami ang nagkuyog? Papanan mi kumangay. Aminam nga amin ang tagpaiso. Ay na, hagim imon kay ti angin. Ay nga mala. Tapno awanin pagim imunam. Pagawidan talaangan ni Sally. Lukas ka. Pimanawan tay babaunan niyo, anak ka. Undatang, tapagim imunan mo't ni Rika. Naglukon. Pati babaunan, pagimunan nan. Nga ron, apay ngamin akong di ala kayo iti babaunan. Kita mumut na imon di asawam anak ko. Marigatan akmat nga ron siya kamin tagtrabaho di balay tatang. Paunam ngamin di asawam nga agtrabaho Si kamot ngamin amin ang ti mga ramid iti trabaho na kuma. Yak maibaw no kasya nga darik-rik na iti bagay na tatang. Isong agsapulak iti kasukat ni Sally. Tay bakit man lagan talaga kababaw na. Tapno sana pagimunan ni Rika. Ay na, nagbasi magayam to dalo sa kabalay, Rodel. Wala na. Iso asaan kayo marigatan ngagdalos ditoy? No aglaba kayo, ininutan nyo. Tapno saan kayo ang mabannog? Ayos lang, Barok. Nerwa makon. Uray bakuta kakit-kitaan nyo. Napigsak pa ngagtrabaho. Mabagkakuntupay ti sa nga kaban na bagas. Napigsa kayo pa nga ron. Anong kasta na? Wana. Namintin ko nga minday tata kanayon ti panagersisyaw. Alang nga ron, Dana. Panawan kayon. Tama pa anak mo tin agtrabaho. Ne, apay, nagapuan yun, nana. Apay nga kas na tibaduyo. Nai-al-al data cycling yun. Madmadlaw data, yey, napanak nga mi nagjogging kan nagsumba. Iswakas to'y tisuot kaw. Sumarampiting matgayam datong nga bakit? Bakatan lang aro din. Agbado pa'y lang iti kasta.
Nay, apayakas tati pa ng kitam kanya. Ngiri ka! Ay, sige, yung kayo agsukatan. Tagluto kayon. Mabisin akon. Napintas mo, di ka barbaro ababaunan nyo anya, Rika. Uray bakitan, yung siksila tabat, nalaing nga agdala. Madin to pa'y. Hana nga bagbagay. Ha? Aywan. Awan samot an-anayam itibagi mon manipod at dan babaunin nyo balasang kaw. Naimbaganak siguro na, tatang. Balo ka diti babaunin nyo. Wano bakit abalasang? Balo ka no, mat. Apay nga damdamagan nyo, aya. Awan, kaya't kula ama-amuan mo't nagpigsa nga minti karisma na. Makapaawes. Kitaan nyo man dayo ti bestida no umanay kada kayo, nana. Winagwag ko itay-dayta. Ay, wow! Nagpintasan na. Magustuak ti color ka ni style na. Thank you, Rodel. Aw na nyaman na, nana. Basit sa ngamin tinaitugot yung abado yo. Wag nga raw. Talula pares. Sige, tano mawaya anak manayin. Inakto gumatang iti bado yo. Uray tay pambalay laeng. Ay, agyaman na, Rodel. Ay na. Nakasingsing pa ka talaga. Sige lang. Karibalam ni tatang mo, Rodel. Anya ti magpagamrika? Umay ka man. Mapantay dya silid. Tay dya tangag tong-tong. Anya ti mapaspasamakin gaya? Anya man day tangay bagbagamon. Ay! Uray bakat ni nana mo na. Mayat pa lang ti sukog ti pamagina. Gaputa sa rampiting day dya nga bakat patulamatan. Anya patulan nga ibagbagam aya. Madlaw nga kurso na da nakada dya nga bakat. Wano, shiks mo kit di day jay. Diyak amuking ka. Pati bakit paghimunam? Anya kamutin? Kasalanan ko ni nana mo na. Paghimunam kit din. Han nga siyak ti padpadasan nyo, Rodel. At dati putadak no kas ano. Han nga siyak ti padpadasan nyo. No kasta, pimanaw manan tay babaunan nyo, Rodel. Una na. Diyak kumakaya ta papanawan. Tanagagit kinasingpad ni nana mo na. Gamjamit ngamin anak yo. Di na amo nga ilugar ti panagimon na. Pati bakit pagimunan na? Ay, kasjay na nga ruday jay nga anak ko. Naimon na talaga. Naimon lang nga rudan sa dutpay. Di kidi agyaman, tanakatumpong iti kasken kakasingpot nga asawa. Ay, tek ni Rika. Nga oray kasi iti ugali na nanang. Iso asyak ti agad jas. Siya kumati o may ije balayo. Ngam adamo nga min apukok nga awawir ko. Tanay amuyo mo't nga da ije abroad ti inadagiti ubeng. Uy, okay lang nanang. Saan da kami napanunutan? Mangbiro kak tumanin iti sa bali ababaunin. Tay saan apagimunan ti anak yu ti sa pulag nga agbalin akatulungan mi. No aggagat ka kumanga men, Rika. No aramidom dagiti trabahom dito'y balayaw. Saan kuman ang mangalan ni Rodel iti babaunon nyo. Katawan kuma ti pagimimunam. Talaga nga chismoso da dya nga, Rodel. Ibaga na pala ang data kanya yo. Kat asino pa'y kumati sa bali a pagpulungan na. Siyak nga inama. Kan maysa, pudnuma ngamin anaimon ka. Nasakit nga rod matisikat ko. Agsisinublat mat dagito nga saksakit ti bagi. Sa pagsaksakit man ng tutangan ti imak. Ay na, kasi cellphone mo day taa. Ay nari ka aya, agnakam ka anak ko. Saan agaputan na singpat di asawam, kat agsadot-sadot kan. Makitinulong ka, anak ko. Rika, talaga ka di adi ka makatrabaho dito'y balay? Tapno amok no mga lakpay ti babaunin wano sa anan. Kanayon mat nga agsakit na ito sikat, likod, ngepan, tiyan, kanulok. Ay, numat ngamin mga laki ti babaunin. Pagimunam mo't ida. Uray bakit pagimunam mo't? Kat pili mat nga mental alam Han nga dagi jay garanggan diyang kan sa rampeteng. Kandihan nga napintas man ta alam.
Di ada asawa na, kan jay han nga man nagdigus, tapno na ang dude. Han nga jay digus nga digus. Bakit? Kadwa akong tagbalin na babaw ta. Ni Hayden, kanaka. Anak ti kasinsin ko ije kabangibang nga ile. Ha? Lalaki? Wen, tapnawan rason. Tapnawanan ti pagimunam. Hayden, sumrakan. Imbag no amo na taglabakas kada agluto. Nalaing ang aglutan ti. Tanagadalak iti panagluto, hindi na panatawan. Mayat kiti ano lalaki ti aglaba, tanapigsang aggaw-gaw. Ay, sa bagay matkid di ah. Katuwanan atan eh. Anak pa nga talaga nga makaubra. Ay, adut yan, anayak. Auntie, nakaluto akon, mangantan. Sige, Haydin. Dua ta nga agsango nga mangan, ta adamat nga min trabaho ni angkal mo. Wen, auntie. Ni, apay nga, nakaboxer shorts ka, Haydin? Ay, nabasa nga minta short pan ko, hindi naglabak, auntie. Kan agdigosak matla no madamdama. Umay ka nga rudbite kang kay ti pagsukatam. Adahan nga usaran niya angkal mo nga short na. Sige, auntie. Madamdaman ton. Mangantayo pa eh. Umay ka kit din. Mapantabi iti diya kwarto tagpili ka iti usaram. Ha, anay ko. Nasakit man ang tibukot ko. Haydin, mabalin nga masahiyam to'y bukot ko. Ha? Ay, uwan, auntie. Nagadalak mo't langit ipanagmasahe. Ay, nalayan ka nga ron na ang nukasta. Sige man, padasak man ti panagmasahim. Oh, apa di ka makaid na riga. Kuti ka akuti. Sapay makaturturog akon. Nasakit nga ron nga permit ti bukot ko. Kayat na ti mamasahe. Anya, sapay na banugak. Tanag-overtime kami iti trabaho mi. Ay, di bali tada ni Haydin. Nag-adalmat gayam day jay iti masahe. Nalaing agmasahe. Ha? Uwan. Panagluto kan panagmasahe ti inadal na iti. Ay, sige, maturog kan ta inakbi itag pamasahe kanya na niya. Tama siya nakmot ngamin kanyam no. Si kapay lang ti pagmasahe ak. Agi na nakakit dilakay. Eh, Rika bakit? Ayan mo. Rika. Rodel, simra kaklatan, tanakalukat mo tiri daw yaw. Ha? Anda kayo magayam nanan. Nasapa nag-ring ni Rika, isosap sa bulag. Awan mo't dito kusina. Ganura ni Hayden akan awan mo't iti silad na. Nay, ayan dan ngay. Awan mo't nasabat ko ijay dalan no bilang rimwarda. Ay wan, adda inyag ko apandisal. Ikapiyo, baraw. Sige, edi suyo di talumisana nang. Tenakman kitain ida, di talikod tibalay. No saan mga imay dito iti asawam anak ka? Ni Hayden ngay tatang, saan nga imay? Saan napalandaya? Diyan mo tatang. Diyan kung simrek iti trabaho, tasap sa pula kita. Ngamawan damay. Awagam ida Diyak makontak ti cellphone da, tatang. Nanang. Oh, anya. Anyat madamag baraw. Ayan dari ka kunti ka anakam. Awanin nanang. Nagtarahidan. Anya, nagtaray? Apay, adda relasyon da? Una nang. Inlimod na ti relasyon da. Sada nagtaray. Imawag ni Rika itay. Katimbaga na alipatag kanon. Anya, ay na, mangibaba inday jay a babae. Saan ang nagpampanunot? Apay ang naaramid na ti kasta. Dito'y lagayam ti ayan nyo, Rika. Mangibabain ka. Apay nga inaramid mo ti kasta. Di ka kadag pampanunot, Agpampanunutak mat Kaya't ko nga minti maandaan iti anak, nanang. Bumaktakon katawan pa lang anak ko. Kanayon ngamin nga mabannog ni Rudil. Ay nadyak amo no anya klase ti panagpampanunot ti addakan ka.
Ay na may kankansan. Kat anya nga rod ngay. Tawak lang mat nga kamali. Sige, agawid kayo nawanan ti bagayo. Agawid ta do ah. Agsublikan iti asawam. Haanan. Sinaak nga roden. Subliak pay laang. Haanan. Ni Haydin tadtan ti ay ayatak nanang. Sorry, Rika. Ngam suksukunin da kung dagiti dadakkel ko. At dalugan nga inarkilad apang sukon kanya. Ni, apay nga kasta. Kunam nga walang iwanan. Apay nga ibatinak. Saan da ka kayat dagiti dadakkel ko, Rika? Kan basol ka no tar aramiden ta. Isong agsinatan. Nasakit man, ngam masapul nga aklunan ta, Rika. Agsublikan kina Uncle Rodel. Sardengan tantag basol. Anak nga panawan, Haydin. Kasano ak ngayon matan. Sorry talaga, auntie. Masapul nga agsinatan. Tadyak kayat atub nga rin dagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras mo, Rodil. Ha? Apay nga da ka? Umayak ang dawat iti pamakawan mo. Nagbasulak kanyam. Sorry no, nasulisugak. Nakula apan dato'y panunot ko. Gapo iti kinagwapo dya ka anakam. Urayan nak dito ente rito. Di kan sumrek. Tagpila sakbit. Agkuyog ta arumwar. Ha? Papananta, Rodil? Agpasyarta? Nalang, may kami kinirika. Tas ipupuso ak amang isublikan kwa na kada kayo. Ha? Ni, Rodil, kunak mano kunam nga pagsasaritaan tayo tipan nakaurnos ti amin kanyata? Kunak lang dayjay. Tapno sumurot ka kanyak. Ngam saan? Awanan ti rumbang nga urnosan tayo tinagbagitan ta. Tanalpasan ti amin kadata. Rodil, ready ak ngagbalbaliw. Sulnitak ti nagkurang ak kanyam. Pagbababawi ak na dyan nga nangyari. No ikan nakitimay sapay nga gundaway. Agagatakon. Promise. Hankan nga mga lay ti katulong tata. Siyak tuntag trabaho ije balay. Mabalin mo matlat tatag balbaliw nga oras saan tan nga agden na, Rika. Basta siya, napakawan kan. Ngam, di kan maawat iti danak. Iso as sorry, Rika. Aklo na kanaylaw anak, banag apag bababayak iti kasta unay. Inawat ko nga rod tigasat ko iti asawak, tanyangay kat nagbasulakmat. Pudno gayam ti bagbagada nga oray kasano ti kinasingpet ti may sa tao no mapunwan, at dantulat ta pagpatinggaan ti pasensyana. Nagkampante ak ngami napakawanan nak ti asawak ngam nagbidduta. Kaya tita daaklat tayo ti balay dananang ko kat tultulungak ang mga awir kadagiti kakaanakak. Alakastan, tigayam mo, Rika. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, para iti script kan para iti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, niya po Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello everyone! Manipod ka ni Kabsat Inga san napod no nagan tintay patangatang kan mga ganyo at drama ita. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kastimanti ko na ni Kabsat Inga. Dear Manang Biyanang, kaalaak ti manugang ko no may papan iti utang. Tangamin nagpada kami ama nagloan. Mahilig kami ngamin nga gatang kadagiti kagawaan iti balay nga oray saan matunay akasapulan. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nalpasen ti kasaryo iti asawa malan. Anyat plano yung ay. Sa dino ti pagnaidan niyaw. Dito'y balay, wano ijay balay dapak mo. Oray dito'y balay pailang datang. Tapno adda kadwayo ang mga sikaso iti talon tayo. Nasaya nga rod no kasta anak ko. Kasta kumamay, ibagakin kagad. Nasaya at kasi kaamis mo tinagdesisyon iti day tabaraw. Magipagnaid kami pala kada kayo tatang.
Tano makaurnong kami kin ni bakit ko. Agi patakder kami to iti balay may. Oray basit la balay tatang. Tinapatag at napagnaydan. Alakat sapay kuma, taag kaalaan ta Belen. Sapay kuma, ta saan ka natangsit a manugang. Sapay kumamat atahang ka nga natangsit nga katugangan. Ah, no natangsit ka, natangtangsit akpay. Hanak mat nga natangsit, nanang. Very humble tupay. Ay kat nukas tangarod, ag kaalaan ta no nasingpot ka. Tijak kayat akabalay, kat paysaan ang managdaldalos. Agpadataan nanang. Tama nagdaldalusak mat lang. Han ko pa nga kaya tinaang dud nga kabalay. Nakarkaro pa'y kanya ka. Sige, makaamukan tong arudan nga gluto, tadda papanak. Ay, adda ko mamat papanak, nanang. Ah, papanam aya. Mai-release nga mintad ta jelon ko. Ah, nukas ta. Nag-loan ka mat. Wan, nanang. Apay, nag-loan kayo, mat. Katuan. Amangan numay may sapay tinaglonan ta. Ay na, aglolon ka magaya mapada. Wan, katno day tati pagbibiyagak, di balasangak. Loan. Agpada tangarod Abelen. Sige, agkuyog tangaroden arumwar. Taintan alaun jaylon ta. May samat nga agpaiso tinaglonan tayo. Wan nga rod Belen. Manungay tinlon mo. 30,000. Da kayo ngay. Dakdakkel kan ka. 25,000 laang kanya. Manula ang matidiferensya na. Kat, anya nga ti pang usaran nyo iti inloan nyo, nanang. Ah, i-online shopping ko manan na. Ay, intapay mangan tamabisina. Sige, agkikibita o no, ilibrem. Sikan ati agi libre tadakdakkel ti inlon mo. Ay, o sige nga rod, day tala nga ya. Inta nga rod mangan ija toro-toro. Ah, turo-turo. San atay sikat a restaurant? Ay na, nagbayag tagur-uray ija iti order. May mayat ija toro-toro. Tanuin, surumon ja order mo, umay da nga dagusan. Sagmamanungay day taginatang mo a washing machine, Belen. Sagpi 15,000 nanang. Napintas deto ita automatic. Aya, ay kayat ko kumamot ti kasta. Ngam adamo ngamin dagita in-order ko iti online. Anya nga dagi ja in order yun, nanang. Ay nagkakanat, at dalababo, kaldero, plato, ken kurkurtina. Ay, di bali ata mausar mat dagita. Malaksid ano awan usar na. Ay, jakmet ket di agur order iti awan usar na ah. Ay, sige, apang kun bayadan dati washing machine ta ag-awid tayon. Asinot mangawit iti ginatang mo ngay. Baklayam. Baklayan nga, nagdagsan. Ada inharkilak nga lugan. Saan naman na kita ginagatang mo? Ay, inga. Plato mo manang. Nagadupay latit plato tayo. Gatang ka gatang iti plato. Di ka mo gumatang iti pangikabilam. Bayam, taison to tinex nga order. Tay cabinet a para plato. Ay na, huston ti order. Day tapayin ti utangam. Di ka order mo ito online. Oray, at mausar tayo mat. May mayaten ti kastoy. Ngam ti sugal ko ti kwarta nga utangek lakay. Alan anak ko. At nadlaw ko kadananang mo kinti asawam. Apay tatang. Agpadan sa mo ti ugali da. Nalaing aglaw ni nanang mo. Ngam, nalalaing mamutay nga aglaw ni asawam. Ay, un nga ro tatang. Kadagito ila ang anaamwak. Apod no ti ugali ni Belen. Mangutang ganda asawak tatang. Hay, na yan. Tanagpadaan dalaki di mo iti inam. Un nga ro tatang. Matanagan nga ro. Sapay nagdatakil tot utangan di asawak. Ay na, uray ni nanang mo. Lun alon, kunam na nagsuswildo ti dakkel. Ay na.
Nagpadaan dan a ija manugang yo, tatang. Intayon aghalo-halo, nanang. Adda pa'y kwartam aya, Belen. Kat adda pa'y apay da kayo, awanan. Adda pa'y mutkit dinabati Intayo ijay na imas nga paglaklakuan da iti halo-halo ijay ile. Ay katun Sa pa'y makapangpanganak iti pansit. Ilibre kayo iti halo-halo ta ilibre dakmat iti pansit. Ay katun Mala, mapantangarudan, Belen. Tatang, napanhandananan kan Belen. Ay na, jak amaw. Amumatan lagi di adwa. Basta da kwartada. Sanda matatao diti balay. Kanayon arumwarda. Anyan. Awan pa'y naluto. Mabisina kong tatang. Oray sak nga raw. Ay, mabambanog tang aggapoy di talon. Makan amasang putanta dito'y balay. Adda kami lakay. Ala na nako. Ne, naggapuan nyo manilaya. Mabisin kami na naggapoy di talon. Makan amasang putan dito'y balay. May sakamat, Belen. Kanayo ng matantirumor dito balay. Imbis ko mga gluto kayo timakan. Haan kayo kadi nga agdanag, alan, tatang. Adda in take out me kanina na nga kanan nyo. Won. Habang adda kwarta, sulitan tayo. Mala, ingkaidasaran dagiti taraong, tamanganan dagito'y agama, Belen. Uwan nanang. Hey, gastador kayo adwa. Mas makatipid kayo mo't ano ang luto kayo dito'y balay bakit? Ay na makabanog tag luto-luto. Ay. Kun makauma ti lutong bahay. Alan, kita dananang mo kanya asawam. Kita tilangada anak katugaw iya salas. Kasla agkukurot da nga ukay. Ay, dumaw dawat ni Belen iti kwarta itay tatang. Gamanyat itit ko ngay, awan mo't kwartak. Agpada ta, uray siyak. Daw-dawatan nak di inam. Nga mawam kwartak. Agsusuldo kaya, kat saan may? Naibusan tayo lunda kwartada, tatang. Iso nga agkukurot da. Ay, una yun na kitang agkatugangan. Nagpadaan dalakit di mo iti ugali. Awan nga ro tatang. Ay, kanahin ko mo't abagbagan tasawa. Ngam awan mo't dingdanggan na. Adda pag down mo, itilon mo, Belen. Ay, awan nga rod, nanang. Da kayo ngay. Awan mo't laeng agdaw-dawat akin ni tatang yo. Ngam sermon mo tinted na. Unayan, agpada tayo Uray siya kat sinerser mo na anak manan di anak yo. Ay no kayat mau. Mapanta ijay ilay taasit ganta jay suki kapag gatgatangan iti ulos. Apay, agpapautang. Wen, nasingput day jay alakay. Nabayag paikit din ajak napnapan ijay pwesto na. Ay, sige nga ron, mapantayo. Uray je pag down tayo laang ti utangan tayo. Oh, kumusta, Inga? Long time no see. Nasaya at mut, Sir Donito. Si Kangay, kumusta kan? Kastoy aglakla ko lata. Ay wen, nebelento'y kadwak. Umay kami kumaumutang iti kwartam, friend. Pangusaram ba na iti kwartaya? Gumatang kayo pa iti lakok nga ulis. Saka ito pautangan, friend. Ha? Ay, ay katun. Kay kayat min. Maalan Belen, agpili kan iti ules nga utangon. Kat nag-adumat ti ulas tayo ije balay. Mangpili kalatan, tapno pa utangan nata. Ay, sige nga rod nanang.
Yes! Adda man ang kwarta, tanan. Makitam, di nakadiskitar ta iti kwarta, Belen. Ibag man ta dagayam friend yung agpapautang. Wen, iso na laeng ata adda porsyento na. Haan nga balen. Te importante kat adda tinautang tayo. Addan pag-down tayo. Sobra pa. Wen, mala, intapay ag merienda, Belen. Ag KKB tamanan na. Alan lakay, umay kag merindan. Adain sangpit mi nga merinda. Lakay! Ala, nanakaw! Umay kay ag merienda. Tanapudot pa'y dayto. Nay. Nay, aglaladot kay la itay agsapa. Ngam ita, kaslaki maranting kay manan ah. Belen, nanang. Kan, nangalaan nyo iti kwartayo, takundi take out kayo manan iti makan. Ay na, umay kakit din. Han nga adu nga damdam agamit ta. Makan, taramanan nyo dyan sangpat me. Naimas nga merienda. Anak kau, apay, nangalaan dagiti dua iti kwartada. Inikam ida. Saan mo tatang? Mas daawak nga ron. Takas laki maranting damanayin. Kan, awan damanan titi balay ko na ma. Rimwar damanan. Siguro, at damanin kwartada tatang. Laki di ah. Takasla daman na danuman ato kakang. Tatang, pangalalaan da nga ta iti kwartada. Ay kanapay kumangay. Inutang da siguro manin ah. Anya? Talagang awan deng ganda diyang asawa ka. Nagpadaan dan ay ya inam anatang kanti ulo na. Ha, agbagbagay da talagang agkatugangan. Ay nasa yatay may kadito store alan barok. Agsingirak man tanay, jak makitkitan dya asawam. Kaninanang mau. Ha? Apay may sa tikaldero yung kadananang kantatang mau barok. Uwi na. Ay no kasta, pakibayad mo mga rodan te utang ni nanang mau. Tamay may sa magayam ti kusina yaw. Masapul nga men ngagpurchisak itilakok tanay na ibusan. Ay, sapay awan kwarta kapag bayad ko na. Si kamot ti asawa ni Belen, kan nanang mo ni Maringga, iswasikan at isingirak. Mala, bayan nyo. Tanong makalako akit tinateng. Bayadak to ti utang dananang kanti asawak nana. Nasaya at mat, ta imay kayaw. Or-orayak, ti bayad yaw, iti inutang yaw. Ay na, iso nga imay kami. Tao may kami makisarita ken ka. Ngawan pa'y pagbayad mi. Ken nayunan mi kumapay ti utang mi ken ka, friend. Anya? Sigin, tata. Tano mala ko medya ilakla ko mi nga dagame. Agbayat kami nga dagos kanyam. Ay sos, malugyak mata. Laimbag kuma. Nondan nobyak ka na kayo. Ta, ayos lang. Ha? Ha? Apay, adda kursunadam kada kami, aya, friend. Mabit man lang. Babalasan kayo kadipay. Ay, uwan, balo akon. Balasang matoy kaduak. Agbirbiro ka kita asawa. No kaya tiyaw. Asawa timay sa kada kayo. Tauray saan yun nabayadan ti utang yaw. Ay, da kayo nanang. Apay asyak ngay, sika at ububing ka. Agungat ni Alan, ah. Da kayo atahang ko nga ipulpulong kan ni tatang. Ha? Kayat nakaya, friend. Oray asinaw kada kayo. Kunak man. Maburing ak gaminan. Ngagmay-may sa. Kayat ko, ti adda asawa na. Tapno adda katulunga ngaglako iti ules. Kwa. O sige, uray siya akon, friend. Ngamsan pa'y nga ita, Enton bigat nga agasawa tanya. Tagawid akpay. Inakpay mangala iti kaus ko. Ay, igatagan ka iti kawas mo. Oray di kan agawid. Ay kwa,
Saan agpakadaak pa'y mo't iti anak ko. Ang sigurado nga umayak no bigat. Sige. Makamo ka. Ay, nayunan me nga rodje utangan me niya, tata. Sige. Jakon mangta di te dakkel Tanay, medyo dakkel te utang yu di damo. Kasano ngay nanang? Kasano ti nagtutulagan tayo iti friend mo nga lakay? Oho, pakpakawan mo't Di oray aw-awan. Oray kaskasano, jak mo't maiturad aguliban ni tatang yu Kat sa inuwan niyo. Namnamaan na nga mapang kayo ijay. Baybay amon day jay. Saan tan nga agparparangkan kwa na Belen. Anya? Nanang, kitaan nyo ka di dato in share da to FB. Rupa tamat nga duwa datoy. Ne, apay Belen. Ala, impos na gayam jela kay nga nagutangan ta ni. Impos na ti rupa ta. Wanted ta kanya na. Basan nyo ka di dato in caption na. Nan, dagiti aglumlumeng amang ngutang. No asino man ti makaamam mo kadagito. Inpan panawagan datameten Belen. Ay, wan nga rod. Ay na, ay mangibabain. Ay, ang yamat dato nga pos. Ay, Belen, nakita mo na ito impos da. Ay, Inga, apay da ito impos da. ay, Rupa yung magkinibilain. Ay, uwan nga road. Ay na, tay nagutangan ni Belen dayta. Kinuyog kulaang idi anagutang. Kat inraman na muton. nene, nagloko kayon? Apay nga siyak lang ngay, kat duwa tayo mat nanang. Di ka naglibak Belen. Sikatin ang kuyog kanyak anapan imutang. Pati dagitay imu na alun ko. Impasubo na. Pinilit na. Ni, apay nga kas na tibagbagayon. Madimat aglaslas to kayo matanan. Hoston, di ka agapan. Nakababayin kayon. Nanang, enta ipadilit data. Enta makisao ijay lakay nga nagutangan ta. ala, ingkayon, takababa inday ta. Ibagayo, nga inutan nyo abayadan ti utang nyo. Inlimagan nyo ngamen. Iso nga impos na kayo na. Ay, kwa. Ay, diyak kaya tiyagpakita. Takuna namat nga asawaan naklakay. Anya? Tatang, papanan nyo nga rodan. Mapanak ijay ayan da kabagis ko. At daking kano sumurot ka kanyak. Tanusyak, jak kaya tagtali na agdi ti balay. Tasyak ti umay da singsingiran. Kadagiti nagado nga utang ni nanang yaw. Oray siya nga ro tatang. May stress akmat. Sapay aglamang da bilin ken nanang. Iso ada tayo ti umay da singsingiran ditoy. Iso nga agunay kan, no kayat mo ti sumurot kanyak. Intakit di makikarpentero ija enda ang kalbang. Sige tatang, sumurutak ka na kayo. Apay nga'y apinanawan da kami lakay. Wen, tasininaan da kayon. Makamo kayon itibiyagyo. Lakay, di ka kumamot agsao iti kasta. Resultan nyo dahil problema yaw. Sanda kami nga iramraman. Bye! Hello? Ay na. Kaano da kano nga agawid nanang. Jak maawagan ni Alan. Maawagak nga mahanamat nga sungsung batan dya cellphone na. Saan da ka nung nga agawid? Aging gaadita marisot ti parikuta. Di da kaya ti mairamraman iso apimanaw da. Anya? Ay, kasano nga ron ngay nga makabayad tayo. Agtrabaho ta. Inta makitangdan iti kumpurmi at trabaho, Belen. Ingka gumaan mi nga rod tinagsapul iti trabaho kan ni Belen amanugang ko. Tinakdaran mat dalakay ko kan danak ko ti sanda na panagawid. Kat inuray daan nakabayad kami iti utang mi sa danto nagawid. Sa bagay, maawata kita no ape akas jay ti naramid da. Tanaglablabas kami mat ngamin iti manugang ko. Alakastan, tigay mo, Inga.
Alagagayam, di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagina kada tayo, amin. Manang Biyanang! Manipod kani kabsat bebang saan naapod no anagan, tintay drama ita. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kastimanti ko na ni kabsat bebang. Dear Manang Biyanang, magagaranak unay ang maadaan iti apu ko. Iso nga palak dagiti ko kumarek nga adu ti apu ko na. Madanaganak tadimot lang mga sawa kan makiasawan dagiti anak ko. Iso pasaray durugak ida makiin na yat. Takayat kun ti maadaan iti adu nga apu ko. Rogyak man ti agsalaysay. Ita, taddan na talgad at trabaho yo anak ko. Mabalin yun ti mga asawa kan makiasawa. Nay mapmapanan ti tawon. Apay, awan pa'y kaayan ayat yu aya, Same, Rosa. Awan pa'y kanyak nanang. Awan mo't la kanyak nanang. Awan pa iti panunot ko na itabanag. Uray siyak nanang. Jak pa'y nakasagana ang makiin na yat. Kan may sa. Kaslawan mo't makitak ang matino a lalaki kadagiti agar-aram kanyak. No kasta, adagar aram kun ka, Rosa. Adua. Ngam, awan nga rod makitak alimpyo kadakwada. No saan nga artak, sugador. No saan mo't, istambay. At dapat agar-aram kanyak agtatakaw ah. Ay, awan oray may sa alimpyo aya. Awan nga rod. At damot te awan bisyo ng agar-aram angam, chismoso mat. Nalabid unay. Manmanumot ikas dya lalaki. Sao, makarengreng. Uray lagparparasyak di katay nang agsasaunok wa. Iso dinispat sarkon na. Ay, ala urayom nga road, tapatsik nga dan tulat talimpyo nga agdaton kang kaanak ko. Kat sika nga ay Same, awan pa'y ar-armaw. Awan mo't mayat amaaram nanang. Nagado ababalasang dito'y lugar tayo. Awan kurso na kadakwada. Mala nga road, urayan nyo no kaano adumtang dagiti para kada kayo. Tanarigat mo't no mailawan kayo iti awan kaus-uskan na atao. Kat sapay ko ma, tapada yung matla a profesional ti maasawa yun to. Makapadanag mo dagiti anak tabantur lakay. Manot tawundan, ngem awan pailat asawa da. San pa'y siguro adimteng dangitay na ikare para kadakwada. Mabaakan dan samot. Di mo adda puliyo abaak lakay. Talaw ti kakabsat mo abaak. Wan bebang, managbabain ngamin lagi ti kakabsat ko alalaki. Siyak lang tinakaasawa kadakwada. Naimbaga, ta inaram nak ini. Tano saan, may saak mo't ang nabaakan. Nagalas mo ti kasta nga ibagbagamon. Anyat kayat mo apagparangan, pinikot ka, kasta kada. Awan ni magbagak apinikot nak. Inaram nak kunak. Kat inaklon ka mat. Tima ko na api ko, katay pinilit mo. Sanak mo't apinilit. Ta naginayat tamad andwa. Nagalas nga minti kasta asaom. Uray pudno nga inaram ka. Di mo matsang kabalikas takababain. Ala, sorry nga rudan bakit? Sorry iti na ibagak. Tanangam ti panagsasaom no maminsan, ta makapasakit kay tirek na. Mala, wanan. Sorry nga rudan, wan. Marisileng, asino jay kadwa ni Hildo nga anak mo asim mangpag. Limabas da ngamin ijay balay iti kalman ka. Napintas mo't a babae. Ay na, tay may kapat nga asawa na maribibang. Ando kasta. Sabali man ng ti asawa nan. Wan maray. Kanay masikog manan. Ay, talon ti putot dya anak ko apasig nga inauna. Takasanaw, agduduma ti ina dagiti putot na.
Sa ita masikugmanan dya maikapat anubya na. Maikapat tumanan ang apo ko miday jay. Babairo day jay nga anak ko. Dilagnak-nakam. Kat saan na bali Basta saan na paggigidda nun dagiti babae na. Saan mo't kitde nga may na agsusuka ti babae na. Mangikasar ko mga minon iti agbalin nga asawa na tapno agtalnan. Wen ko mga raod nga awang magpao ta karelasyon na. No nagsinadan iti nobya na adaman kasukat nan. Kat bareng maudin aday jay anubyan na. Wen ko mga raod tanay maiwarasan ti pulina. Umado ti suportaran na. Kat naimbagkan ka amaray tadan apukom. Ngam siya ngay awan pa'y uray maisa. Anyat ko dagiti anak mo ngay. Ape adida pa'y lamaki asawa nga men. Awan mo nga rod mapili da apakiin na yataan. Mamangan mo't no napili da unay. Saan mo't ti kunak? Ngamjak man amo. Awan pa'y mo't. Ay madanaga na nga rod maray. Mapmapanan ti tawon. Ngam awan pa'y latkaayan ayat da. Sapay arapaap mikin nila kay ko ti maaddaan iti ado nga apo ko. Wana ko mamaray tanay dwala ang tanak yaw. Iso bumawi kayo kumaitapo kaw. Sana kaskada kami kanila kay. Nagadutan nak may. Sa nagadumanan tapo ko may. Imadaon ti puli may. Mayat kit di ati kasta mare. Kasta kumamot kada kami. Ngamawan pa'y mo't. Di pa'y mga asawa kan makiasawa dagiti anak me. Ay idandanagak ida. Nang runa jay babae nga anak ko. Amangan no sa anton ang makaanak no makiasawa. Tane, mapanon titawon. Anyat pong panunutam, bibang bakal. Nagadayo ti nakaiturungan ti matang mo. Ar-ara paapag nga road nga adda kumamot ubing agtataray dito'y paraangan tayo. Kaya't kung ti maaddaan iti apo ko, klakay. Ay, talagan samot adita maparaburan iti apo ko. Eh, urayan ta ang mga asawa ng iti anak ta. Kaanon tupay ngay, awan samot balakdan. Nanang, tatang, mapan kami nagtrabaho kini Manong. Mapan kami, nanang, tatang. Ala, agan-anad kayo anak ko. Ay, nanang, umadaninti ka sa ngayon. Anyat kayat yung regalo? Ay na, may salaang ti kayat ko a regalo. Tay nabayagan nga ibagbagak kada kayo. Apo ko, kayat ko ti maaddaan iti apo ko. Uray saggay sakay la iti anak, mayatun. Ngam numanay nayunan nyo, ay kat pagbalin ninyo asag tatalo kayo, may mayat manun. Ala ni nanang, agarapaap manan. Malawan, dumteng to ka di dayta. Kano ngay? Inton madahanon Tasano nga tala ituin tatang. May destino ag iti sa bali a lugar. Siyak mati baon na iti sa bali a branch ti kumpanyami. Kastaya. Kat ada pag naadam ijay. Adamag hindi libre ti pag naada kijay. Iso na laang tamaya dayo akada kayo. Huwag nga raw. Maikawa kami lakid di iti inayaw. Ngam ti pangayata. No may destino kijay. Maitalo ak iti posisyon ko tatang. Kat ngumato ti suldo. Ay ka, adaking ka na ita barok. Sa bagay, baro ka. Awan asawa kin anak mo ang mapanawam ditaw Da kami la dadakkel mo akin jay kabsat mo. O nga ro tatang. No da kayo ti damagay. Palubusan da ka di nga umadayo, tatang. Eh ke, ranya ti desisyon mo. Iso ti masuraw, anak ko. No kasta, pati si Karusa, maidistino kamot iti sa bali a lugar a pagtrabahuan. Wen nga ron nanang. Unay mo't apan nakairanrananan. Tanaggidan kayo pa'y iti kabsat mo a maidistino iti sa bali a lugar. Ay, wen nga ron Ay, awan maikawa kayo. Nagiddan kami nga umadayo kan ni Manong.
No siya kawan problema. Kan oray di amayaw. Paspasurot matla day chay. Mayat kit di tabarang iti yaadayuyo. Makasarak kayon iti pakiasawaan niyaw. Da kayo mo't. Ising-singit yung latangay bagbagaday ta. Magagaranak nga ruden ang maaddaan iti apo ko kanak ko. Iso ano adda na saya at alalaki nga agaram ken ka iti papanam. Aklunum ki din, tapno makaasawa kan. Ket maaddaan kamin tumeten iti apo ko kinitatang yo. Kadwan yun to ti aganak tapno adon to ti agbalin nga apo ko may. Uray sa nga pulaw, mabalin. Marisilang, adda mo nakitak akadwan ni malunga anak mo iti agsapa. Limabas da ijay balay. Inigaman na mo taybag ni malo. Ay wan, asawa naman nanday jay, maray. Ha? Nukasta, nakiasawa man na ijay babaeng anak mo. Wan, maray. Kabalbalo na lang, hindi na panatawan ngam nakiasawa manan. Di mo namin doan na balo di anak mo. Wana, ngam basta mabalaw, makasapul maadago si ti asawa na. Kanay, masikug manan. May katlunton nga anak na dayjay. Manayunan manan na, dagitay nagadunga po kumay. Ay, imbag man, maray. Kasta kumamot ka na kami. Arapaap mi ngaming ti maaddaan iti ado nga apo ko. Ay, nasubraan sa ngarudan kada kamay, ta anak mo nga anak dagiti anak may. Ay, na, mayat kit di ati kasta kumare. Ngam dagi jay anak ko ngay. Ay, manut tawundan. Ngam awan pailat kayan ayat da. Apay ngay. Amangan mo't no napili dalaunay. Saan mo't, maray? Ngam jak man ammo no apay. Hello Manong, kumusta? Masaya at matrosa. Si Kangay, kumusta mo dito lugar ngayon mo? Nasaya at mata Manong. Kaano ka nga gawid? Plano nga rin agawid into no may abulan, into holiday. Ay, uray siyak Manong. Ngam, adda kadwak nga agawid. Ha? Asino? Kayan ayat ko Manong. Ha? Lukasa? Adamatin kayo ng ayat mo, Rosa. Addan Manong. Si Kangay. Adda ka di matin na sirpat mo dito lugar anak kay Distinwam. Adamatin na ading. Kahit nangaruti sumurot ka niya, into nagawid Yung kasla alanganin akpay amang ikuyog kinkwana. Kayawid mo ate amamom kadananang kantatang. Ay na, sigurado maragsakan dan numamon da nga adan kaya nayat mo. Angam siyak. Jakam mo no maragsakan daw no saan. Ha? Apay Rosa. Basta. Mabainak ka mabutungak. Jak maawatan tiriknak. Kan agdwa-dwa akmat laang nga ikuyog kong agawid wano saan. Panunutak pa yan na imbag Manong. Ha? Bakit? Umuawag na kita anak ta dito group chat tayo. Kutsong bata mun hello, anak ko. Hello Nanang! Kumusta? Tatang! Kumusta kayo, nanang, tatang? Ay ka nasaya at lata Da kayo nga'y kaano ti awid jaw. Agawid kami kini Manong indon holiday. Talong aldaw ti masungad na holiday kat. Ada ko makadwami nga gawid. Ngam amangan no agunget kayo, nanang, tatang. Asino ti kadwayo? Apay ko mga agunget kami nga'y. Nang, adan kayan ayat mi kini Manong sami. Ha? Agpaiso sami. Wala na. Kinuray ni Rosa. Adamatin kayan ayat na. Ay na, ay nagsayatan. Ay na, kamaudyanan na. Makamanugang kami mulaangan iti amayo. Ay na. Kay, ikuyog yung ida ang agawid anak ko. No kasta, okay lang kada kayo ni Kuyog Miida? Ay katuan Ay na, magagaran kamin ang makaamamo kadagiti agbalin a manugang me. Agawaan nyo ti agawid, anak ko. Nay.
Nalagitay sang mo baka balay sa mo ti aso uno pusa. Si kamot, karib ti ubing dagitoy. Ano dagita? Usaran to dagiti apo ko ta. Saggay sa dasami kan Rosa iti daytoy. Usaran to dagiti anak da. Ha? Ay, saan pa yan ang asawa dagita anak ka? Ket addan kaayan ayat da. Anya ti sumaruno dita. Siyempre, agkasarda. Kalpasan na, aganakdan. O, di addan to na po ko ta. Ay na. Singin to kumakit di at ipas nga ida. Tapno maigulpe. Uray triplets no iso. Ay na baka sinakbaya mo launa yung ti pasawak. Advance ka launa ngagpampanunaw. Ket di tanto mo la titurong na. Maala, tulungan nak ngagdalos dito'y balay. Tapno saan anak kababain kadagiti agbalin amanugang ta. Naimbag nga oras mo, Marisileng. Umayak man. Nay, si ka magaya maribibang. Sumrag ka. Magyaman nak maray. Imayak, tao may kukumadamagan. Nuad da naglumaan dagiti apo kum abado iti maladaga da paylaeng. Apay, pangusara maray. Ay, kwa. Usaran to kumadagiti agbalin nga apo ko. At dangaminon kaayan ayat dagiti anak ko, maray. Aya. Ay ka, nasayaat nga rodano kasta maray. Kahit agkasardan, masikugan na yan ni Rosa. Saan pa'y matkit di, maray? Ngum umadanin. Iso ano adda tay damdamagag. Ibargin mon kanya, tamakalakaak. Nangina nga may nugumatangak iti brand nyo. Ay, adu ati ba, do ti maladaga nga iduldulin ko. Ipadawat kong dagijay kang kamaray. Agpay sumaray. Ay na, thank you nga rod. Mabitla nga, tay ruwar kaw. Dagito'y pay. Ala mamin dagito yan. Tawan mangusar ka dagitan. Ay na, nagadumo dagito'y abado ti maladagan, maray. Tuwan na, nagado nga po ko ka nangusar ka dagita. Ngamkas la barbaro pay laang dagita. Wun nga road, nagpipintas pa'y mag. Mabit nga min adumakkel ti ubingitan, mare. Iso ang nadakkel ang dadagos. Ala mamin dagitan. Ayan da ka nun ngay. Paumay dan baka. Wun, on the way da kanon. Nagkukuyog da kano nga upat. At da kano inarkilada at tricycle ijay ili. Iso tinagluganan da nga agawid dito, Kahit paumay dan. Wun nga road. Asidagda pa'y ki di siguron Ano nagsardo nga tricycle iti batog. Ay iso dalaki di dagitan. Umay ka, taintasabten idan lakay. Darasem. Nanang, tatang, iso ni Salvadora, nobyak. Iso mo tinobyok na, tan, ni Jovito. Naimbag nga oras yun. Nana, tata, agmanuak. Agmanok mat, nana, tata. Sami, Rosa. Apay nga. Agparbang ka bakit? Agparbang ka. Nasaya at mat ta nakapasyar kayo dito yung lugar may Jovito, Salvadora. Dandan di na kayat nga ikuyog ni Rosa, tata. Ngam impilit ko ti simurot. Oray siya nga rod. Di na ko maikuyog nga agawid din sa amin. Ngam inay ayok. Dito kayo pailaan, we. Ka-income pa'y mangisagana iti merienda. Anyamot ti kastangar aramidin yun sa amin. Rosa, nakinubyo kayo. Kasjay pa'y. Nang, ay ayatak ni Jovito. Ay ayatak mo ni Salvadora, nanang. Ay nadya ka mukata kayo. Pagawidin yun dagijay at tao. Kasano nga rod ang maadaan kami iti apo ko no kasta. Nalakamot la ti remedyo dahi tananang. Mangampun kamin to iti ibilang mga anak Kat isuntong tagbaling nga apo ko yo.
Uray da kami nanang, kasta ti plano mi kan ni Jovito. Saan ama baleng? Jak kayat nukunak, jak kayat. Bakit? Anya ka ka di? May suro maya ti puso na kita anak ta. Anya mabalin mo no isuda ti kayat da. Di mo konsintyan dagiti anak mo si Kabantor. Mangibabain kayo. Nanang, mawatan da kami kumamat No kayat yaw, ag sinukat kayo laang at itinubyo kun nubya. Mabalbalin pa'y. Anya, Ni Salvadora lang ti love ko, nanang. oray siyak mata. Awan to ti pang isukatak ni Jovito. Isulaang tay ayatek. Nasingputmut ni Jovito. Ay, jak ambo ka na kayo. Nasakit ti ulo ka na kayo. Pimanaw mo't lang na kita anak ta. Imbes sa talong aldaw na dito'y balay. Kasta mga minti pakpakitang patakwada ba kay? Napayakas jay lakay. Nagpadaan da laki di mo taon tinakirelasyon iti lakyon kun ba yun. Nagtulag da nga ta akas jay ti pakirelasyonan da. Nairan-ranala siguro mo da. Nagmaditirik naklakay. Kasanong arod amaadaan tay ti ado nga po ko. No saan damot ama ka anak kan makaputot. Ayawanan. Saan sa talaga matungpal ti tartari gagayak amaadaan iti apo ko. Anyat amom. Pamakan magbalo tumilaeng ti panunot da. Basta di mo gurung-guraan dagiti anak ta. Bakit? Magbagam lang ngam di mo ung-ungtan kin gurung-guraan ida. Taamangan numasae tirik nada. Isubli ko undag ito'y dinawat ko kang kaabado ti maladaga. Mari siling. Nay, apay nga ay maray. Saan mo laang mausar da kita, Mare? Sayang no nakatambak laang ijay balay. Apay nga ay. Gapo ka dita tumboy kan bakla ti kayan ayat dagiti anak yo maray. Amo mo lagayam, ngamdamagam pa'y laang mo. Sige, mapana kong agyaman aklaangan, Mare. Nabayagan asan anagaw awid kan imawawag dagiti anak ta. Kumusta da nga tamot din lakay? Huwag nga raw. Gimura dan sama kadatan. Ay, isuda pa'y lang at kadagiti kaayan ayat da lakay. Diya ka mo bakit? Ha? Ada tricycle ang nagsardeng iti batog lakay. Bakit? Aguray ka. Dasami ka ni Rosa Jalimsag. At dadagita anak tabakit. Ha? Upat naman. Kadwada nga tamanaan dagiti nobyo kun nobya da. Abakla kun tumboy. Nanang, tatang. Isu ni Jemina. Nubyak. Ha? Agpaisaw anak ko? Naimbag nga orasyon, nana. Tata. Ay, kastamot kang kabalasan ko. Ay, masikog mato'y nubya manak ko. Una nang. Kat tulagan tayon ti panagkasarme. Nang, tatang, isumot ni Gary, nobyo. Aguray ka, Rosa. Kasladakkel tatsan mo Masikugak mo, tatang. Ah, Agpat abulan ng tisikog ko. ay na, agpaiso ka di dagito'y amakit-kitak. Saan atag taga-inop laang? Tulagan tayo matanti kasarmi kan ni Gary. Ngamin, masikuga kon. Ay na, pinaragsak dak iti kastauna yan nako. Ay won, sige, tulagan tayon ti kasaryaw. Jak nas baalan tinakaro a kinaragsak ko iti daydagundaway, takamaudyanan na, maadaan kami mutlaangan iti apo ko. Nangasawa nga rudan dagiti anak ko kat nakaragragsakak, taim madon dagiti apo ko. Tasan laadwa wano upat apo ko no dikat imabutan iti walo.
Katipay may sa pagyamanak, nakatumpong dagitan nakmay tinasingpet nga asawa, iso naragsak kami asa nga pamilya, tanasaya at ti ugali dagiti nagbalin a manugang mi. Alakastan, ti kabsat, wanugayem mo, bebang. Alagagayem, ditan tinagpatinggaan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello kagayem, good day kada tayo amin. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod kani kabsa trimo sa napud no anagan tintay idrama. Dear Manang Biyanang, daytoy padrama ken kakat napasamak idi awan pay asawa. Naglaklakayak kami na baro. Talo kami nga kakabsat, agpada retired teacher dagiti dua akakabsat ko kan agpada dametla abalo. Gaputa dida kaya ti makikabalay kadagiti anak da, iti family housemate ti pagnana danda. Iso talo kami nga agkakabalay. Awan nagadalak, iso dagiti kakabsat ko taggasgastos para iti taraon mi. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Manang Rima, apay napanan di kabsat ta? Napan man siguro ijay balay ti ararmon na areme ading ko. Asino nga ararman na? Ni Juana. Kat asino pa'y kumangay, nimot lahwana ti ararmon na. Ay, naglaklakay abaraw. Italaang nga makalagip nga agaram ngam dayjay pa'y matahwan na ti arman na. Di la makapili mo iti ubeng. Un nga rod kasano makaputot no tay pada tamot ameno pos ti armon na. Tay kumaubing Ay, laklakayan mo dayja asukir. Imbagak lang arudan asaan aday dya ti arman na. Angam natangken mo ti ulo na, manang. Apay aya alapdandak nga agarem. Kayat ko nga rumay napadasan ti makiinlayat. Lakaya kaon. Pagbigyan dak kadimay. Uray jak mga sawa. Basta mapadasak ti makiinlayat. Saan da kaalapdan nga agarem? Basta pilyom kumamot ti armem Tani, laklakayan kan amakin na yan. Kalpasan na, padamimot abakit ti armem. Kasano makaputot ka ngay no kasta? Iso adi ka lamang asawan no kasta mo laeng. Wenmet nga main Rimo ading ko. Kita anay babakit kamin kani Manang Rima. Lakay kamutan. Naimbag kada kami ata, da anak mi mga iwan to kada kami, tun kumapsot kami. Si Kangay, no bakit ka asawa, awan awan mga sikasukan ka. Iso atay ka ubingan na ti armam tay aganak pay. Tapno makaputot ka pay met ang auray kaskasanaw. Ay, mabainak nga agaram iti ubeng. Imbaga ano kaya tindak lakaya kaon. Kun sa anak mo ta pensyonadaw. Ta naimbagla ko mamot na pagkarit ko iti arma kabalasang. Iso ajay bakit laangan ti arma ta sigurado kaya tindak. No kayat mo, isapulan da ka iti balasang. Wen Rimo, adam mo may abalasan. Sino kumamot ngay? Ni Elisa ababaunan dalay lang nga anak ko. Makaas-asawa day jay. Wen, ubing pay dayjay. Awang pay 30 na. Adan samot pangaruan day jay. Ubing-ubing samot ti panunot day jay. Saan mo't style na la day jay. Ngam nasingput kun nagagat day jay. Naimbag no kayat na tila kaya kas kanyak. Kayat na nga road tanakuna na nga uray lakay basta nasingput kunana. Padasum to ka di nga armon. Wen Rimo, numaaram mo ni Elisa akit. Naklunan na kagkasar kayon. Uray da kami kan ni Manang Rima taggastos para iti kasaryaw. Wen Rimo, kano makaputot ka, uray da kami mulaang kiniremi ti makaamu amang suporta iti anak mo. Pagadalan may,
Makaputot kalakot iti may sawon no dwa. Mayatan! Ah, Uray dua, tasaggay sa ta iti suportaran manang. Ay katun lata. Tulungan tato'y kabsat ta. Takaasimot. Data ti agpinpinsyon. Iso adata ti mang tulong kan kwa na. Ken iti agbalinto nga anak na. Kayatan ko man ni Elisa Jacob sa tanya manang Rima. Wen ko mga road. Tano ni Elisa ti maasawa na. Pag naudin tanto ita dito'y balay. Tapno libre ti babaunin tayo. Wen nga rod manang, nairwam ni Elisa iti trabaho ti balay. Ta nagkatkatulong ket nga rod. At danton para luto, para dalaws kan para labatayaw. Wen ag naudda iti libre dito'y balay. Di librin to ti panagtrabaho na dito'y. Wen na amanang, may mayat mga dayon ni Elisa ang amday ja Juana mag. Bakit ni Juana, di nan kabalan tagtrabaho day jay. Wen kanuin inauna pa'y day jay ngumdata. Alangan mo't adatayon to ti mga iwan kenkwana inton nakapsutan. Oho, oray awan na. Kino nampay manang. nalpas mo ka din tar aramidem, Elisa. Wen tata, it's time to rest already. At nasayaat nga raw. At kami napatag nga ibagak. Ang sakbay na. At daman damagag. Ha? Anya nga day tatatarimaw. Nungay at dalakay nga agaram ken ka. Kayat mo ka dahi. Ke dipindi no nasingpot unuhaan. Sana man napili ka. An-anwam ti ubing no barumbado mag. Awan serbina. Iso asyak. Uray lakay basta hampay ang matay. Ha? Kan siyempre, good boy akas jay. Kan jay medyo kabalan na pa'y kumama. Ha? Kabalan na tay. Iti trabaho amat. Kan jay awang kumapay ti sa rukod na kas jay. Nungay ibagak kursonada ka, Elisa. Ha? Ay, agpaiso, tata. Ay, isa bagay, pensyonada na gajay dua kakabsat mo kay. Ay, owen inkarina nga raw, ano mga sawa ak, ket isuda kag gastos iti panagkasarkaw, kano makaputo takto ka naw, isudan taw timang paiskwila. Ha? Wow! Nagmayat-matan? Swerte nga rod ajay masawam taw. Wen naswerti ka no kaya tinak, Elisa. Jagpaiso ngamin amat. Armanak. Kaya nak, tano siya kawang pilpilyat nga rupa. Ugali ngamin tikit kita kat. Sana rupa. I love you nga Ruden, Elisa. Ay, I love you to Sana kung nagpakipaw ta sangbutan tati panawang. Makitam di kinayat na kanili sa rimaw. Wen nga raw. Jakmat ni namnama akayatinak. Inaklon nakmat adagaws. Kasano? Tulagan tayon ti kasarya. Ay ket na kayo Pasensya at awan mo't kwartak. Ammo yumait nga awan trabaho. Kung sa anak-anak kaadal. Isu nga awan pensyon ka wakas kada kayaw. Sana problema da ita. Da kami ti makaamukin karimo. Demon problema ti magastos. Da kami kiniremi ti makaamu iti amin. Ading kaw. Dinurugan yun tumot ni Uncle Remo ang mga aram kin ni Elisa nanang. Anya ngay ita. Agpakpakadan ni Elisa ababo unon. Pumanaw ka nun dito'y balay, numalpas ti kasardakin ni Uncle. Ala, ano sabon ti agsapol iti kasukat ni Elisa, anak ko. Tani, nagginusto da mga rod. Tilar aramidan nyo. Laklakayanan ni Uncle, ngam pangasawaan nyo pa'y langamin. Kaasi ni Uncle yo, no awan mga si kasukan kwa na intun nakapsutun. Naimbag ni Elisa, tanasingpot day jay.
Patyo ka din ang tubaybayan ni Uncle yo, anak ko. Api nga min asaan anang asawa, hindi ka ubingan na. No kaano alimakay, isumatan ti panangasawa na. Anya nga rod, naladaw nga rod mo't ang nakapanunot ang mga asawa. Pagbigyan tayo, nanako. Rimaw, pagyanan tangay numalpas ti kasarta. Agyan ta ka na, di balay may. Ha? Ijay family house yaw. Di, kadwatan dun nag-ijay pensyonada kakabsamaw. Wala. Uray ta na tayo laang tagakabalay. Apay, di da kaya tagyan ijay babalay nag-ijan nakda. Nagdadakkel mo ti babalay nag-ijan nada. Di da kayat. Kayat da ka na, tag na di family house may. Mas komportable da ka na. No da kami, ngagkakabsat tagakabalay. Tada kami nagitay manugang da saan da akaalaan. Ay, wana. Kaslan na sing pamaki, di da manang rimi kan manang rima. Di da masiguro apaan nagijay. Saan? Apay ko mga apaan da ka. Kat no kayat da kalaunay apara kanyak. Ni Juana ti ar-armag iday. Di da kayat ni Juana nga agbalin nga ipag. Sika ti inrito da kanyak. Iso nga inaram ka. Ha? No kasta? Ni nanahwana, tis tayo asawaam. Saan? Inaram ko lang tinamindwa. Ngam linapdan dakdama ng remi kan manang rima. Di na kayat ta bakit kanaon. Sikati kayat na ta ubing kapay. Napilitan kan sa mala nangaram kanya, krimaw. Saan mo't sikakit di mo't. Nakaragrag sakak nga raod ta kinayat nak. Jak ninamnama akayatin nak tikasken ka nga ubing. Iso nakaragrag sakak. Ay ayatin kaunay, Elisa. Ita, tanalpasan ti kasaryaw. Ingkarimikan ni Rimaw, ada kami timang suporta itagbalintong anak yaw. Elisa. Ay, kagyamang kami ano kasta manang Rimay. Agyaman akmanan ka na kayaw, manang kao. Kat agnaod kayon dito'y balay, tadakkel mo't to'y family house, Elisa. Sa inyon problemaan ti makan, tada kamin ti makambo. Tanay, maasyan kami ngamin kinirimo akapsat may. Tawan mo't pagsapulan na, kan lakayon, marigatanin nga agtrabaho. Naimbagla kada kami, tagpinpensyon kami. Katangay adakan dito'y balay, Elisa. Sikan ati makamong agdalaws kan agluto, anya. Sana balay, ta nalaing kang agluto. Ay una. Sa mga problema day tamanang. Kan inayon mumutin pati panaglaba, anya, Elisa. Ha? Agawa na manang. Kat, anya matimako na Rimaw. Ay kawanlat ka Paspasurot kami latta ka na kayo ada kayo matipagtaudan ti kanan may. Saan ko maasakitan tinakam yo ti bagbagame, tanay, awan apulos gastusin nyo dito'y balay. Tada kami amin ti manggatang iti kasapulan nyo. Basta ni Elisa ti agtrabaho dito'y balay. Aglaba, agdalos, kan amin ang. Awan no isot ko na yaw manang. Nakaluto kan, Elisa. Nay, nakakulmog ka mo dito'y lamisaan, dito'y kusina. Apa yan? May maya, dito nga pagkulmugak ta. Asid na gito'y lababa pagbakwarak manang. Ha? Apay, anyat marikrik nam aya. Kwa, aginawa nga minang. Agpaysa. Nabiit kamot anakargaan, Elisa. Huwag nga rumanang. Hangam na madmadi magdirinak. Aglaladutak. Iso pasensya Jak pala makadalaos, makaluto kan makalaba. Nagriga mga mintaginaw. Ado peti kayat ko kanang. Nagriga talaga. Ala, anusam. Naimbag tula numalpas ti panaginaw mo, tamayaton. Ala, aywanam nga ron tasikog mo, Manang Rime, kwartayo man tayo na kumatang iti native amangka. Iso ti kayat ni Elisa akanag.
Apay, di mo lamalmal pasti panaginaw nan. Manaw abulan di tiyan na naya. 5 bulan sa amutan. Un nga raw, ngamjak man namaw. Sensitive samot nga aginaw di asawak. Pasensya kayon na kayo pala ka ni Manang Rima ti makaamoy ti trabaho dito balay, taas asikasuk mat di asawak. Naringatan, ang mga numapukaw pa di anak may. Kakaiso na anak kapututak adagaws. Ay, hala. Di pa'y lang arod singin ko matipas ngay na. Tapno mamamin sanain. Tauray huston. Manang, Mabitlaan tayo nakalaan ti igatang mo iti mangga. Duan dagiti anak yo Remo. Mabalinan day jay. Babae kan lalaki. narigat agkare manang. Anyat kayat mo asawan. Nayunan nyo pa ije doang nga anak yaw. Jak may baga manang, tanay, napigsaak pa'y mat. Huston jay dua. Tapnusan kayo amarigatan. Tane, sensitive mo't di asawam nga agsikog. Manipod nagsikog. Saanan ang makatultulong dito'y balay. Da kami mo't amin ang tagtrab-trabaho. Agluto, agdalos kan aglaba. Da kami pa'y timang patpatanggad kan kuana. Takanayon kamot arumwar. Mapana kami nagsapsapul iti pakisideline nak. Ngamawan mo't masapulan. Di dakmut kayat nga awatan iti construction talakayak kanon manang. Iso nga rod, ahuston jay dua nga anak yo kabagis. Ay sanabali tain kariyo mat suportaran nyo dagiti agbalin nga anak may. Saan aya manang? Masikugman meten ni Elisa, manang. Anya, ay sus, pinagbigyan tala nga rod idan ijay may katlong anak da. Ita, ninayunan da manan. Ay, di damot amot agtipid iti anak dagijay adwa. Upat taon ta anak da. Upat tumeten ati suportaran ta. Kasanaw, di sagdudwata iti suportaran. Kawana na, pagbingayan tamanan. Angam, kasano nga, inumanayunan manan. Ay, sana mabalin na. Sana agapo taing karita adata timang paadal to kadagiti anak da. Kat anak damutin nga anak. Sana mabalin ti kasta. Elisa, agbakasyon ka pa'y laang ijay lugar yo, anya. May mayat no agsina kayo pa'y iti pagnaudan iti kapsat may. Tapno maliklikan ti panagsikog mo. Uray sumagmamanula abulan siguro. Ha? Ako? Wala no, kastati ko na yung manang. Ikuyog mo pa'y latiburidat nga anak yaw. Agsubli ka ito no medyo dakkelan ti anak yaw, anya. Ay ko, wala no, kastati ko na yung manang Rima. Nay, papanam, Remaw, nagdakkel tabagmaw. Inak man nagtrabaho di lugar da kumparek manang. Makikonstruksyonak. Kunakman no awan mangawat kan kang ag-construction na kunam. Nasyan di kumparek kanyak manang. Sige, mapana ka tanay aldaway. No kasta, di daan mo asimurot ka dito lugar, Merimaw. Saan? Di nakpalubusan ano ibagak. Ay na, kailiw ka una yan, Elisa, asawa ako. Ay adata dito'y salas. Di nakarakupon dito'y amag. Kababain. Ang mga numakita datadana ng kantatang. O sige, mapantangaro di silid, Elisa. Narubwata mong dagiti ubing reme. Wen manang, agsisi-RB jay inauna ka anakanta. Ay, kaslamot mang rugita manen nga agpa-eskwelan reme. Ay, wen nga rod Tadama manan responsibilidad ta. Kadagiti anak ti kabsat ta. Ay, ni Juan alakuman tinasawa ni Remo. Naimbag day jay tasaanan ang makaanak. Kumaa, ngaman niya nga raw, daditan. Ayos lang kuma, no may sawan no duwate anak da. Saan mo't siguron nga agsikog ni Elisa, ta nagbakasyon pa ilaeng. Nay, adda tao manang. Umundag! Anda kami, Manang Rima, Manang Rimay. Nay, bagang sapa yung manang.
Ha? Nay, Masikog kamot, Elisa. wala manang. Pasensya kayo na. Si Muro mga minirimo yung lugar may. Anya? Amo yung manang. Impa-ultrasound may to'y sikog na Elisa. Katsingin ka na oh. Anya? Inaman dagiti anak yo, Elisa, Remo. Denggan nyo anay bagti-bagami kada kayo, Nunayunan nyo pa'y tiinom nga anak yo. Ladingitan may. Ngam saan kamin amang tad iti suporta kadakwada. Ha? Apay ngay manang. Saan miya ka ba ila na pagadalan ta ado nga anak yo? Isong agtutulag tayo. Sagdudwa kami kanimanang rima iti suportaran. Na kayo matidwa. Kanunayunan nyo pa'y na kayo ti makamaw. Narigatan ti panagbiag ita. Iso adi kay kumamot anak nga anak ka. Tanay, amangan no santay ama pagadal amin ida. Agpanunot kayo mat adding ko. Ay, pasensya kayo na manang. Wan, sana balay. Maudin ti singin nga impas nga ikaw. Sana naman nayunan day jay. Rombang laeng tani, bakit kamin? Kasanon numatay kamin? Kasanungay dagiti anak yo. Iso apang nga asiyo. Tahos to kumantiin nga anak yo. Kababainan kadama ng rima kang manang rimay. Makitinulong ak kadakwada, rimaw. Agaplayak nga gabraw, tap na makaurnong ta iti pagbalay ta. Ha? Panawan na kami kadagiti anak ta, Elisa. Kawan na tap na makaurnong ta nga raw. Ano san tapay lang tagin na dayo, Tap na guminaw ang matibiyag tayo. Alang ang makastulat ta kanayo na. Di tamang namnamalatan kadama ng rima kan manang rimay. Kababain. Sapay naman nagitan nakta. Ay, pasensya kan Imbes asak trabaho, tasak ti lalaki. Lakayak mo't nga minayin. Awan mo't mangawat kanya kay ti trabaho. Sana problema dahi ta kanya, krimaw. Basta bantayam nagitan nakta. Di mo baybayan ida niya. Huwag, Elisa. Basta agan anad ka nga rod mo't iti papanam to apagilyan, Kan dinakto kong maisuksukat iti sa balay. Sak kumalaang ti asawam, Elisa. Wen, Rimo, di ka madanagan. Di ka magkabailan aliputan kat. Taadan anak ta, kan kang runaan ti amin. Ada nagkinarian ta, ani patay laang ti mamagsina kadata. Nag-abroad nga rod ta sawak kat kaasina nakaurnong kami mat iti pinagbalay mi, kat limasin kami ni iti pagnadan. Aging gaita dapala iti abroad ta sawak, kat siyak matimang tartaripato kadagiti anak mi. Kata ngayon damutan kwarta ti asawak, jakon inubliga dagiti kakabsat ko amang tad iti suporta, tama siya nakmat kadakwada, tanakapsot dan. Ngam kit di mangmangtad damot latay iti tulong da kadagiti anak ko. Day taman nga rod ti kapadasak, ajak tupulos, malipatan. Tuy mo, Rimo. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, niya po Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam at timanan tigayam yo Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, kanti orihinal nga kinkukwa iti drama abiyag ti tao, amang kabkablaaw kada kayo iti naimbag ka naragsak nga aldaw yu amin. Manipod kini kabsat karina saan naapod no nagan, tintay idrama ita, dir manang biyanang, nalukmagak kumpara iti inak. Nagagat nga ehersisyo ti inak, kan limitado ti ipapaunag na, tagidgidanan na iti diet ti panag-exercise na. Ngam na siya kasadot ko tararamidan ti inak, tawan bibiyang ko nga uray lumukmaga. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Karina anak ko, liklikan man ti mangan iti adaw.
Kitaam talangam, kas kalatay dramon ni. Tadi mo makita tatenged mo na nako. Anyo ka di nga pa kasikuran data. Jak to pa masikuran iti bukod ko nga bagi. Wen ngem kasano akayaten da kati baruno kas tati itsuraem. Haan nga bali nanang, tanasingpat ka nagagatak. Day tanto ti kayatan da kanyak. Wen ngem may mayat manen ano napintas ti ugalim. Napintas bet ti langam. Di na latultuladen, mayat lata ti pamagik nga uray baketakon. Takasano, kanayon ti ehersisyo. O kasi ita, mapanak manen makisumba ijay plaza. Bakbaktan kayo lang araw dun. Adda pa lang ganas yung nga agpaspasiakse. Sumurot kakit di kanyak ta intag sumba. Mayat no kanayon ti exercise anak ko. Masadutak, ora awawan. Naimbagagsapam Karina. Lumabasak pa eh. Ay, mabit lang Arman. Adda itad ko kanyam, dumagas ka pa'y. Ha? Anya ti itad mo? Basta oray nak itoy. Inakalaan dya itad ko kanyam, Arman. Datoy, alaam datoy. Nay, anya day ta Karina? Si Danyo kini Nana Marta. Ha? Adobo mo ta karne. Wana, ado nga maintain lotok tatay. Kat, hangkumot nga mo nga hanggayam kayat ni Nanang. Agday-dayet ka no gayam. Hanmatan nga mga anti karne. Jakmat nga rod kaya nga si daan amin. Kasta aya. Ay kat agyamanak ang aro dito yung padigom Karina. Awan anya man na Arman. Sige nga rod Karina. Mapanak pa eh. Day, nangalaam dita anak ko. Impadawat man ni Karina, nanang. Asino a Karina? Dua nga may dagnagan iti Karina dito'y lugar tayo ka. Ni Karina na lukmag. Wano ni Karina na kutong ijedaya. Ni Karina analukmag, nanang. Andan saman intad na idea sibuyasan. Wana nang, sibuyas kan bawang. Naparabor mo day ja Karina niya. Tila may itad na. Anya nga iti linuto mga masida apaw. Nalamintad ta, lolo. Iso nga pinapaitan man ti sidaan tayo. Ag-igup kayo iti sabaw. Ay na, nagimasin kay apok. Malamangan tayo nga roday. Ay, saan amabalin kanyak ti kastama sida anak ko? Ta sobra ti fats na. Ang mga numadadaal ti shit ti pamagig. Anya? Ay, sapay medyo ado ti linutok. Amumat more on vegetable sakit ha anak ko. Kan fish. Ngam no kakasta ay saanon. Mangdadaal iti diet dayta. Naimbag nga oras mo, Arman. Nay, Karina, si magayam. Umaya ko man ito dato'y sidaan nga nabateme. Sayang mat ngamin, tako nakit dininanang ko nga. Ipakan ko kano iti aso, kat sayang Anya nga deta. Pinapaitan nga baka. Ay na, nagimasin nga eh. Wana, sidaan nyo kanina nang mo niya. Dato'y. Alakit, agyaman ak unay manin Karina. Naurnungan ti malukong mo dito, iti kapabadigom, kat jak pala na isubsublay. Han nga bali, isublim tulatan ano adawayam. Ay, dato'y pagayam ti sabanga na loom. Nagapu dato'y ije mula ni lolong ko. Ay, agyamarak manan Mabitlaan nga rod, ti ibales ko dito. Kan alaamot na nagitidagduma ang malukong yaw. Ay, hanan, si kanto lang ang timang iumay ije balay, Arman. Tabakahang ko kaya nga maawit amin. Ha? O sige, yig kunto nga rod ije balay yon, Karina. Nay, nagapon day tama si Dangay anak ko. Impadawat man ni Karina, nanang. Ni Karina na lukmag, wano ni Karina na kutong. Jay nalukmag Isumat la tinaparabor ng agnagan iti Karina. Kaano pa aya nagpadigo ni Karina akot tong. Supladan to pa day jay. Ay, sa bagay, ang makadlawak man, kanayon matan ti padiguna. Apay di ka makadlaw. Makadlaw itay. Itar aramitan na Amangan mo't no. No agkursunada kan ka ni Karina.
Ha? Ay kat no agkursunada kanyak akat kayat kumot nanang. Tauray na lukmag. Nasingpit mo kan naparabor. Ha? Aywan mat kay diya anak ko. Anwam ti kinapintas no nagalas mat ti ugali na. Pudnuray tananang. Kasla nga rod matintinagan tirik nakin ko na. Gapoy ti kapapadiguna. Kasla madib-develop tirik nakin ko nanang. Ay kuawan dakas na, anak ko. Balasang mo ni Karina, kan baro kamot. Awan dakas na. Umay ko man isubli na ito malukong nyo, Karina. Ay, akat umay kaasam rakapay Arman. Agyamanak. Idi sumlang italamisitan dagita nga malukong. Karina, adda man damagag? Anya datangay? Adda ka di nobyo mon? Awan pay. Nga mapay nga damdamagam data. Kuang amin. Kinapudno na. Agayatakken ka. Kat no palubusan nak nga agaram ken ka. Armen ka kuma. Ay, kat, uwan, Tatalang to pa nga ada lalaki nga nag-aram kanyak. Ha? Kat, ay, nakamay-mayat gayam itirik na. Ay, ayatan ka, Karina. Ay, ayatan kamat, Arman. Ha? Ay, agyamanak. Agyamanak ta din akong pinarigat pa'y. Inaklon nak adagusay. Adamit may itay malama lalaki dito'y balay sariya. Ha? Asino nga'y alalaki, tatang? Loob yun samat ni Karina. Nobyo? Imposible Kat awan mo't nobyo di apo ko yo. Adang harod. Langig ko pa yan naginay labyuda. Yak ngamin nakita ta mabay na karumar iti silid kao. Basta nangig kao ti saritaan da. Ha? Asino nga'y day ta lalaki? Ay, Karina, umay ka man. Apay na nang. Asino di ibagbagan ni Lulom Anubium kano? Adda aya? Ay, wan, ni Arman nga karo ba tayo ti boyfriend ko? Ha? Inarum na ka day chay? Wan na nang, kat inaklon ko mat nga dagusan na. Ay kat nasaya at nga rodano kasta. Adda mo la nagaram kan. Iso amanipod ita, agdayet ka mo nanak ko. Agpakutong kan, tani, grabe ti kinalukmag mo. Ay na, hanan nga masapul data. Adamutan boyfriend ko. Ay ayatan nak ni Arman. Kan maakseptar na ti kasto nga itsurak. Amumlaang aya. Kasanon no makakita iti sexy abalasang. Di ka mabutag nga amangan no isukat na ka. Dakal ti panagdala ko ka ni Arman. Hanak nga isukat na jay. Siyak lang kano ti lab na. Sa dino ti napanan ni nanang bao apaw. Sa dino pa'y kumangay, lolo. Napanmanan nagjaging nga, nasapsapa. Kan mapangkano pa'y agpaparlor. Lain pagtaas na mabambanog jay inam. Bakit ang alisto pala amapan ang jaging-jagay? Mabanbanog ka di dayjay, nga may karkarigatan na lang. Hana ngamin kayat nga agbaliw ti kinasiksik kan kinapintas na. Iso nga asikasuan na nga permiti bagi na. Ay, ati, wan nakapayain nga anak na. Wan nga rod alulong. Apay no tuladam jay inam. Ang jaging kamay tapno maksayan day talok magmaw. Tanay, grabe mo tanti kinalok-magmaw. Napintas mo't lay ti salon at no kanayon ti panagersisyaw, apaw. Ay, nadagsan mat nga rod ti bagik nga ag-exercise, lulong. Hanak nga na irwam, mabanugak nga dagos. At damot gayang bisitam, Karina. Ay, wana nang, ni Arman. Ay na, di mo imbaga nga da umay asa nga ilim. Nakababain paikit din to'y suot ko. Naka-short pa, naklaan. Ayos lang na. Bagbagay yun to, pa'y tikas ta suot siyo. Ay, thank you, Abarok. Kas kaila balasang na.
Talaga aminin tinaryo ti kinaseksiyo Health conscious ngamin, barok. Amo ni Karina dayta. Ay, uwan Arman, naasikaso nga ni nanang ko iti bagina. Kan pilpilian na ti kanan na. Ado ti paret kanya na. Wen, iso anapig saak nga uray bakit akon. Kunak nga rod asumurot mat kanyak ni Karina nga agjaging kan agsumba. Nga masadot mat. Ay, uwan Karina. Mayat no ag-exercise kamot sa paminsan. Napintas mo't langit ti salon at ti kasta. Di kan samot aglingling utahin. Agling atak mat mga anak. Ha? Karkaruno na pudot ti sabaw ti sidaan. Ay, pero may nga agayos ti lingat ko. Kan hanan nga masapol nga agpaseksi. Hak? Ada kamatan nga boyfriend ko. Kunamat nga hanak nga isuksukat. Nga uray pirmi nga lukluk ko. Diba? Uwan Karina. Manutawan nyo nanang. Bakit ako na? Senior citizen na kaon. Dandan ni 70 kaon. Di mo katawanan niyo ni Nana Sarya nga ina ni Karina. Wan, apayaya. Kasla saan na senior citizen na dyan. Kasla agtawon la iti 40. Ay, wan. Talaga nga ubing tilangana ta na aiwanan na iti hustaw. Kan isuma lang amin ti kukuan na. Diag paspasiksay. Wan nga rod. Bilibak mo't iti dadya abakit. Naalaga iti bagina. Kasladan to pa yan nagkapsat kan ni Karina nagkuyog da. Kaslapay kid din inauna ni Karina nang. Kahit kaano nga iti kasaryo kan ni Karina. Mapmapanan ti tawan. Aguray pa'y nanang. Taamangan no saan ada kami ti agkagasat ka ni Karina. Ay di mo kunaan nga alanganan ka pa'y lakan ni Karina. Parparaw pa usa, mati panagayat mo kang guana. Ha? Kwa? Medyo nadarasudusak sa nga ron, tinagaram ken ko na. Kapumot lang amin iti kanayo na panagpadpadigo na ini. Iso anat nagtirik na ken ko na. Iti kasta nga ibagbagam, kasla makadlawa ka anak ka. Addan sa mo nakitam amas na pimpintas, kan nasaysaya at ngam ni Karina. Ha? Basta nanang, makitan to no kasano. Day, arban baraok, si kamot gayam, sumrek ka. Agyaman na ka pong. Mabit lang wanta, inakayaban niya po kauk. Ada siguro iti silid na. Ay, kwa pong, ada ka din ni Nanasarya? Ha? Ay, huwag ada. Madamati exercise na. Sala-sala manon dit ha. 1, 2, 1, 2, Ha? 3. Ni? 1, 2. Naglaing mo't gaya magsala ni Nanasarya apong. Ay, kawan Naglak iti bagbagi na nga agsala. Uray diyo pa'y disturbon ni Nanasarya nga agsala apong. Ta buyag man pa'y. Ay naawan di anak ko, Arman, Rimwar. Wala na. Amok na ita. Kat sa kaimay. Saan mo't ani Karina ti gagarak? Nundi kat sika. Anya, apay, anyat ibagam kanyak, Arman. Kwa, awan. Umayak lang makisarsarita, nana. Ay alam, mabit lang nga rod. Tay nakmangisaga na iti merienda, baro. Nanasarya, at daman damagak ka na kayo? Anya day chay, Arman. At ka din nobyo yo? Ay awan nobyo, Arman. Baketak nga minen. Awanan ti mailawan nga agarom kanya. Imposible Jackpot yun. Iti da ita kinaseksi kan kinapintas mo. Awan agaram. O, Jack mamati nana. At damat dagitay agpapapansin iti daldalan. Jack ikan kano ita. Tamangan no paglulukwan daklaeng. Iso nga ignurak latta idan baro. Apay, ayan ni nanang lulong. Ada di tao na gapok. May ba't ni Arman itay lang malam dito ibalay? Ni, apay kanungay.
Ay, diya ka mau no, anya tinagsaritaan da ka ni nanang mau. Medyo nabayag mo ita nagsarsarita da. Ni, apay nga ta? Wano, kidawan nanti pamalubos ni nanang nga ikasar na ko ni Arman. Diya ka mo awan mat nasasautiin ang kanyak. So, damagam lakin kuana no, anya talaga ti nagsaritaan da adwa. Nanang, imay kanumat gayam ni Arman ito'y balay. Aywan anak ko. Imay nagpasyar ngam na irana nga awan ka. Kat, anyat nag-is-istoryaan nyo ngay. Nabayag kayo kanumat nga nag-is-istorya. Kumporme Pinagmeriendak ngamin. Nakababain mo't ano jak asikaswan. Ay, thank you nga rod, nanang. Amok ngamin nga kayat yun ni Arman nga para kanyak. Ha? Ay, inak pa'y man gayam ag-jogging. Wi, malaman agjageng kayo pa lang. Wan, twice a day, ti pa nag-jogging ko itanan ako. Naimbag nga oras mo, Marta, dagasag kuman ni Arman. Kuna na ngamin ang makikuyog kanyak nga ag-jogging kat. Ay wana, adda dita salas. Itay pa lang aururayan na ka. Mabitlaan tayo bak, maray. Ay na, makabannog mo ti ag-jogging, Arman. Wanyarod na. Agi na tayo pa Ay, anya ngay alugar to'y nakadandanunan tan, Arman. Sulsuli nagsamo dito yun. Ay, Mayat ket di taawan tao dito nana. ha? Nay, Ay, agayos ang tiling atyo. Punasak. Ay, punasak mo tilingat mo, Arman. Arman, masansan mo tan, ti pa nagkuyog yung ni Saryang agjageng. Wana nang, tamayat gayam tagjaging. Mawat-wat ti bagi. Kahit, apay masapul nga kuykuyog kayong agjageng. May mayat no dakadwang agjaging nanang. Nagburing mo't may sam agtaray-taray di takalkalsada. Nay, kita ama, amangan no tila maturturong yun nga agjagjageng. Amangan mo no sa bali ti papapanan yun anak ko. Ha? Imbesa ni Karina ti kadwam nga agjageng, samag. Di namot ngamin kayat. Masadot ka no. Isa ni sarya langan ti kadwak. Anyan di ko nam. Sarya, di mo nawawagan ni tinana ni Sarya. Ha? Kwa? Sana balit, di namot dengdenggan. Ayos lang nanang. Kaano nga agkasarta, Arman? Ay, kwa, Karina. Sa anak pa'y anak kasagana. Makaburing mat ngamin ti ayan ayat ta. Pudno nga datan ngam hantamot nga agdidit. Naawisan ka nga agdit, kanayon ka nga bise. Man no pa yan nga sumarungkar ka ito'y balay. Pasensya kan ha. Busy ak namin ng agjagjaging. Anyat maganap mo itaya. Bamban no gamlang ti bagim. Ado a benepisyo ti maalak iti panagjagjaging ko. Napintas iti bagi ken salunat. Saan ka rubarita, Sarya? Saan tatang, tadaurayak? Alang araw ta, mapanak man biye ti jay bangkag. Inlak kitaan na kita'y mulak anatang. Sige, mapanakaon. Sige tatang, agan-anad kayo. Nanang, rumwarak matan. Inakmanan ag-angkat iti lakok nga lusyon. Sige Karina, agan-anad ka iti iruruar mo. Hello, Sarya. Arman, mabalin mo ti umay dito'y balay. Rimwaran dagiti kabalay ko. Ha? O sige, umayak ditan, Sarya. Urayan na ka. Sige, basta tara sumuan. Tamangan no agsubli agagos dagiti kabalay ko. Wano, umay kalangan dito balay. Ha? Madamot ni na anang mo. Ibaon ko pala ama pan iji ili Ta medyo adayo basit iji ili. Sige nga Rod, sikati makaam mo Arman. O sige nga Rod, bye. Kaslama konsensya akmat iti aramiden ta Arman. Saan nga mo ti anak ko ti may papankadat? Di ka madanagan ka di.
ti importante, agin inayat ta. Sinaam nga minon ani Karina, tapnon awayatan. Talaga akas ta ti planok. Nabayagan na kayat ko asinahan. Nga mangal ala aklang iti timing. Di mon ibaybayag, sinaamon iti kabiitan a panawon, Arman. Wan sarya, si kagayam ti ayayatek. Sika ti kayat kong asawaan. Arman, aduyan te... Ha? Apay nga ginin narakop kayo! Ay, Arman! Sarya! Apay yan! Kwa. Kaayan Ay. ayat kon ni sarya nanang. Aniya! Traidor kayong agpadpada! Manangal lilaw kamat gayam, Arman! Ha? Karina, Kada kayo matnanang! Bakbakatan kayo nga madapay lang ganas yung agaw iti boyfriend? Kat mismo pa yung anak yun ti agawan nyo? Ay, pakawanan da kami kuma, anak ko. Ay, Arman, agawid kan. Kat pangasim, tadikan umay dito'y balay. ha? Si kangarot ti umay iti balay, kasta ka ni? Saanon, tagsinatan. Ha? Makonsensya ak. Maasyanak iti anak ko. Kan mababay inak, gapo iti inaramid ko. Ay, sorry Arman. Ngamjak kayat nga agginura kami iti anak ko. Gapulaang iti maymay sa alalaki. Mangibabain ka, Arman. Kung naktupay ka, husto dya atap ko iday. Sininaanda kong dasarya kan Karina nanang. Rumbang laang. Nuapay mga mina pinaggidan mo ida. Anyang ingarod kat naawisak mat iti kinasiksi ni nanasarya. Mapangkalangan ni Jay lugar dangkal mo. Tagtrabaho kay Jay. Isarak nakakano iti trabaho. Ha? Pumanaw ka pa lang dito lugar tayaw. Takababain ti naramid mo. Karina, anak ko, napakawanak ka din. Awanan ni Arman dito'y lugar tayo. Pagbababawyak ti inaramid ko. Ti panang traidor ko kan kang anak ko. Anya nga'y katao aklaang mo't ngagbasol. Napakawan kayo, nanang. Sa bagay, siksi kayo ngamin. Iso nga nasulisog ni Arman kada kayo. Ay, anyamot ngamin ti itsurak ngay kumpara kada kayo. Sorry, anak ko. Uwan, lipatan yung dayjay. Di bali tama ni pudtad ta, rugyak matan ta ag-exercise. Makikuyugak ton kanya yung agjaging kan agsumba. Tama rik nakmat lang iti bagyak nga nadagsan ako na yan. Kan kasla marigrigatan ak nga ang angas no, maminsan. Iso nga rugyak man matag exercise kan ag-diet. Sige, agkuyog tanto ama pa nag-exercise, anak ko. Manipo di din rinugyak meten tinagdayet kan nag-ehersisyo akasi ti araramidan ti inak kat kaasi na adamot nagnaan ti panagdayet ko. Time resmet ti bagi. Kat ita balas ang aklat tatakaslan na pukaw ti ganas ko ang makirelasyon gapu iti kapadasa. Bakit meten ti inak isa man manon arumwar iti balay mi. Alakastan ti gayem mo, Karina. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen, God bless kada tayo, amin. Manang Biyanang! Hello everyone! Kumusta kayo? Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Dado sa napod no nagan tintay patangatangay drama. Dear Manang Biyanang, may papani ti anak ko abalo ti pagtarayan ti padramakan ka. Nagbabae ti manugang ko idisan pay anatay, kat mismo pay ako marida. Nariga ta makalipat anak ko tauray na tayan ta asawa na anang gulib kan ko na kasla presko latay ti panunot na daydi ngay naramid ta asawa na. Katap na nalawag kan ka ti amin, rugyak ti agsalaysay. Oy Roseng, buludak man jay blender yo. Ah? Ay, usarak kumapay no madamdama, Mari Ibiyang.
Ngam na isublim adagos, sige, ipabulod ko. Apay, imot mo ti blender nga ginatang Daddy Rosendo nga asawak. Kat no ginatang na dadya nga blender para kanyam. Han ka nga makalibak kanya, kroseng. Tan nakalista amin nga ginatgatang na nga gamit mo, ide kabit na kapailang dyan natayan nga asawak. Ha? Ipabulod mo, ano haan? Ay, sige, bulodam nga rodan, mariibiyang. Nay, anyamanan day tan sangpit mo ibiyang. Nagbulodam man ditan. Hangko nga binulod dato'y tatang. Adakar bengak nga makiusar ito'y taginatang Daddy Rosendo dato'y nga blender. Ha? Garanggan diyang dadya nga Roseng. Agaw iti asawa. Traidor nga kumare. Ibiyang, natayo day di Rosendo nga asawa. Anya pala ti pagsilusam kat nabalo ka nga ruday. Bastahan ko nga malipatan tay naramid dadya nga Roseng. Agasam data, iso tinapnapanan iditi sweldo Daddy Rosendo. Ado ti ginatgatang ni Rosendo nga gamit na. Iso nga makiusarakmat, taasawak tigi matang kadagijay. Anya? Lipate mo na ita anak ko. Di ka gimulay tigura ta mali ti kasta. Si kamot laeng ti marigatan. Ay, basta, nasakit lang ta tinakam ko. Traidor da dyan nga kumare. Awan babaen na. Ibulgar kon to pa ija asawa na ti sigud nga aramid na. Sus, di mo aramidan ti kasta anak ko. Riribok laeng ti parnuayan na ita. Sa pa'y kakaskasar dalaeng iti asawa na. Ay, haan nga kamkamali da dyan nga Roseng. Tano siyak ti masuron talaga nga ibagak ija asawa na ti palimad na. Saan man at tila aramidam? Di mo riribukan tinapintas alinanganda iti asawa na. Agparbeng ka kumaibiyang. Ni kumarim samat di limabas, Roseng. Wen, ni mariibiyang. Apay nagsakit ti panangkita na dito balay itay limabas. Nagtadam di ko silap na. Ay, kwa, style na laang dayjay, Fred. Kasdi at talaga ti panagmatmata na dayjay ako, mare. Kaslaad da ngamin kagura na. Awan, kasdi na laang dayjay. Ngam nasingpot dayjay ako, mare. Kas makita mat, kanayon nga umay dito'y balay. Wan nga raw, tila mabulbulod na no umay dito eh. Kasdi kami nga agkumare, lakay. Agbinbinulod kami iti gamit. Data. Nay, anya day tay karkarton mau ibiyang. Dato'y man blender. Nakita nga minti presyo na ijemol. Nagninamat gayam dato'y. Apay nga ikarkarton mau. Isubli maun. Masapol pa lang karton mo nga isubli ay Anya nga isubli nga ibagbagayumat. Idulin ko tanangin na dato'y. Ha? Anyo nga ibagbaga nga indulin ko Ibagak tulatan ka ni Rose nga nadadal. Kat imbel lang kon kunak. Anya? Ay, saan na nasaya at tikas na nga aramide manakaw. No binulod mo, isublame, di mo tagikwaan. Kat kwarta mat Daddy Rosendo tinaigat ang idtoy. Asawak tinanggat ang idtoy. Wen angam inted na dayta ka ni Roseng. Bay-bayam ka din. Di mon almanay na nakaw. Han! Siyak nga ro ti original nga asawa. Siyak ti rumbang nga mang tagyakway to'y tatang. Ibiyang, Inutakit di nga bunagan amin dagijay ginat-gatang ni Rosendo idi Nakalista dagijay ginat-gatang nakat. Ta pinalutpot ko amin dagita kanya na idi. anya? Iso nakit din ti mayra nun. Sapay nagngingi na gayam dagijay ginat-gatang na idi. Bawiak amin dagijay ngayon intad ti asawak. Tanuhan, ibaskag ko kanila kay natibulok na. Buludak man pa di rice cooker yo, Roseng. Ha? Usaron mi mat di rice cooker mi, mariibiyang. Rice cooker tayo amin da jay, tada di Rosendo tinanggatang. Apay, takunam, hangkong amo. Amok! Jay, 10 cups nga rice cooker da jay. Ha? Sige, ipabulod mo, tay subliak to no makaluto Isublim nga rod adagos, taagluto ak tumat anya. Uwan,
Sige, ang kaalanan. Wan gayam. Jay blender nga binulod ko, hanmatan nga ag-anandar. Impa-repair ko pa yang kung na madjag-repair nga han kanon nga ma-repair. Pinarigat mo samat ngamin. Saan mat unay anaus-usar day jay? Ay, sayang nga rod ano na dadaol. Sapay nangina day jay. Ay, awanan na. Imbal lang ko, tahan matan nga ma-repair. Sige, ang kaalanan di rice cooker tan buludak matbiit. Mabiit laan nga rod. Taik kataktikarga na. Ala, sumrag ka pa'y Ay, ihanan. Urayan ka nito ay antiri daw. Apay ngamin, arwamom da jay a babae, anak ko. Di mo ngamin itad amin abuludin na Paayom mo't sagpaminsan Narigat mo't nga rod paayon da jay ang tao na nang tamang riribok mo't. Pinangtaan nak namin. Ano jak itad ti kayat na. Ibaga na kanukin ni Fred nga asawak ti may papan iti napalabas mi iti day di Rosendo nga asawa na. Apay, no ibagam ngamin kin ni Fred ti may papan iti day ta. Ipudnum ti amin kenkwana, tapno awan ti pagbutbut ngam. Mabutengak nanang, kun mabainak iti asawak. Amangan ngamin no bumaba ti panagkita na kanyak, kat amangan no maupay kanyak, kat sinaan nak nanang. Ay na anak ko, no talaga mo't lang ay ayaten na ka ti asawam. Oray anya pa'y tinapalabas mo, ayaten na kantulat ta. Saan nga umdas dagita apakaupayan na ken ka? Basta mabutengak nanang, isu asaanan. Wen ngempas pasurot ka kadilatan iti dayjay nga ibiyang. Awan agruam dayjay a babae, anak ko. Nangalaam manan iti day ta rice cooker ibiyang. Binulod ko ken ni Roseng agasamat data nga ginatgatang da idi. Kitaan nyo quality dato nga rice cooker. Dato yung brand nga nangina. Damot rice cooker ta. Apaya bimulod ka pailaang. Pakinabangan tayo mati na ipundar Daddy Rosendo Apay day langkit din nga Roseng te makinabang. Ay, anday ta kamanin ako nak. Sardi nga man ti kasta nga aramid mau. Di kalaag bain. Kasla kalaag bibisino ni ti kasta nga aramid. Basta baybay anda kadi. Ado pa iti buludak kanya na. Bulodam, wano dawatam. Bulod dawat mo nga mencar aramidam anak kau. Dakdakal nga rod ti karba nga kadagito nga kagawaan. Tasyak ti legal nga asawa Daddy Rosendo. Naglalay nga da dya nga Rosengay. No tagikwaan na dagitoy. Awan karbangan na nga mang tawid iti naipundar Daddy Rosendo nga asawak. Siyak lang tada karbangan na kadagijay tatang. Awanon, saan manon ang naisublitay rice cooker tayo nanak ko. Awan paglutuan tayo itiin na po'y. Agluto tayo pa'y laang ijay burner, nanang. Gumatangak to laangan iti sabali. Apay ngamin adi mo sublyon. Kukwam mo day jay anak ko. Saanan, nanang? Taamangan no pamkwatan tumanan ti panagpungtot ni Ibiyang no aramidak ti kasta. Agruam mo day jay a babae. Kaslasig siguro ang mga ala kadagiti kagawaan tayo dito'y balay. Ipabarangay tayon san. Ay, saan ananang? Saan tayon apadakkilan dayto abanag? Ay, nasingpet ka unay nga minanak ko. Iso nga isyi-isyan nakalaang dayja babae. Ay, sungatak san ti awanan bain. Dila agbain iti kasyay ngar aramidan na. Baybay anyo, nanang. San abale? Taitid kula amin kankwanan dagiti ininted idi ni Rosendo tapno sardengan na kon. Anya, ay, alagarod may mayat siguro nga agpaiso no kasta ti aramidem tapno sardengan na kan dayjay a babae. Adani bakat mo, Fred? Adam at mare. Ngam ada ijiban nyo, agdigdigos pa Sumra ka Urayam amalpas ni Roseng. Agyaman na ka nga rod niya. Ay, umay ko kumaalaan dyan washing machine nga binulod na idi. Ha? Binulod? Kukwam da dya washing machine, mare? Uwan, kukwa may iti da di asawak.
Nabayagan ada dyan nga ada kanya na. Iso nga umay kuman sublian tani o sarak manmat. Kasta aya. O sige, urayam nga rod biitan di asawak, mare. Agyaman ka atadyak imbag at agpaiso iti asawam roseng. Imbagak nga binulod mo lang ti washing machine. Hangko imbagbaga nga ginatang da di asawak da dyan nga enregalo kanyam. Ha? Sige. Ala umon ti washing machine, Mari Ibiang. Talaga nga ala ka. Hanan nga bulod. Subli akon nga talaga. Sige, itad kun. Kan uray dagiti daddo maaginatang day di Rosendo. Ala umon. Katwa na. Naimbag man ta nakarik na ka. Kasta ko mga talaga ti kayat ko nga ibagangam medyo mabainak ngay. Uray kas ano kat adamat latabain ko Ngam, anya nga dagiti itad mo. Sigurado am nga kompleto ta nakalista dagiti intad day dilakay ko kanyam. Ala umon ti washing machine. Air fryer. Napuskol a kurtina. Dua a kutsyon. May isa a cabinet. Kantay TV. Ada pa'y sa lasit. Apay ti kunam hangko nga ammo. Kwa. Siyak tinang ituloy anang bayad iti dayjay, Mare. Tahulugan ngamin. Binayadan la day di Rosendo ti down na. Ngam siyak tinang ituloy anang bayad. Numanotin down na isotated mo kanyak. Ha? Apay agreklamo ka? Ha? Ay, sige. Itad ko, Mare. Kanjay duwa nga dadakal nga timbakan plangga na ayan dangay. Adda ije paglalabaan. Sige, ala umpay dagi jayan. Tapno malpasan ti saritaan Mare Ibiang. Di kalaagbain iti kasta nga araramidam. Di mo palang arod inakukos amin na kagawaan ni Roseng iti balayda. Binaklay mo kuman apat iti balaydaan. Kita ak nga ro jay bubi dadakat. Kasla na baliwan. Wartan sapay ni Rosendo ti inusar day jay. Ay, naawan di talista di mo almanain. Pati na ita bububi na pagintirisam. Masursurunak nga ro iti day jay nga babae. Jak malip-lipatan ti panang gulib ti asawa kanyak. Gapukan niya na. Lipat mo na ita kunak lang aruday. Natayain ti asawam. Nakiasawa mo tan ni Roseng. Ang musika, di ka pala makamove on. Sana bali ata na alam mo't amin ay nakagawaan ni Roseng ang ginatang day di asawa. Makalipat ka mo't sigurawon. Hangko nga ammo. Kumporme tatang. Ne, mayat mo ti iinuman nyo ito store. Huwag may kachan. Agsa tayo, Maray. Katuwa na. Nabayagan nga hanak nga nag-shot kat. Ay, anyat pulutan nyo itangay. Agduduma, Maray. Agorder ka itinomam no kayat mo. Ta bayadan men. Agpaiso. Sige man nga rod. Diyan unay nga napait kayat ko nga inuman. Sige, Maray. Mangalakan iti inumam. Namunagpay, mga paray, tanay. Maulawak mo tayo. Nasubrak santin naginom. Agawid akmatan ta, nabarta kakmatanan. Ha? Agawid kamatan, Mari Ibiang? Katuwa na pareta, nabarta kakmatan. Agkuyogtan nga agawid niya, ta itulod nakman pa ije. Balay me sa kanto agawid. Ha? Ay, ikaw mo na. Ay, talaga yan. Wala, mapantangarudan, Maray. Agyamanak iti panang itulod mo kanyak pare Fred. Ngam sumrak ka pa Ha? Ay, sana Maray. Agawid na kung tanay. Rabi una yan. Oh my kakindi. Di nakikuyod na, Maray. Agawid na kaon. Ado ti managdakdakas itan nga panawan. Baka makasalaw ka iti hold upper. Wano kidnapper. Iso nga maturog kan ito'y balay niya. Agawit kanto no para bangon. Ay, sige. Dito yung arudan salas siya maturog. Ay, ihaan. Ado ti lamok ito'y. Ije kwartok ti pagturugam.
Kalablaba dagiti ulas kanpungan ko. Kanja apte kamak. Nabanglo dagiti. Umay kan. Hangka nga agsasao at baka mangagna ka ni tatang ko. Agsinin niya sa talangan niya. Itan, maturugtan. Kasta, ag-ida ka, Fred. Dumundan ka ito'y, Nag-adayaw ka matkan niya. Huy, hangka pa nga maturog, Fred. Ag-istorya tabasit. Fred! Huy, agmulagat ka, kita anak mat. Fred! Ibiyang, apay adi mo inseratiri daw idirabi ay. Asino takadwam di takamam? Ang kayo nga natagariman, tatang. Ay, mariing dito kadua. Asino na ita nakatalikod na kadwam? Asino na ita alalakay? Dobiyam? Nakunakan ka amang yawid kay tilalaki dito'y balay. Kat dito'y paisilid mo ti pagturugan na. Tangiwat yung kunakat. Ngalaw kayo mat nga. Yang kayo man ijay. Mabiit man lang. Di mo't Fred dahil tawing asawa ni Roseng. Uwan. Anya ti kaya't asawan dahil tawing ibiyang. Nabartak kami idirabi kat simurot mat kanyak nga nagawid. Crush na kano ngamin. Anya? Ay, sana mabalin dahil nga aramidam. Pagawidam ni Fred. Mayat pala ang matiturog na. Ang kaya ko'y di ijay. Handak man nga pakibiyangan iti kayat kong aramidan. Si asawa na tao. Mismo pa'y ako marim kakin asawa. Kat! Inagaw na mat ide kanyak daddy Rosindo Ay, aday ta ka manay. Di naksukiran ibiyang. Sana sakti pagpungtutan. Basta awan bibiyang nyo kanyak. Rumar kayo kay dito yan. Darasan nyo. Roseng balasang ka. Pangasay. Sumurot ka kanyak ta in kayawid ya asawam. Ha? Apay tatadado, ayan ni Fred. Adda iji balay may balasang ka. Tulungan ako matapnusa na mailaw ang asawam ijay anak ka. Ha? Anyat kaya yung asawon, tata? Traidor kang asawa. Nako, awan na mo kiti bagbagayo. Awan relasyon mi ka ni ibiyang. Ay, adda mata. Hanmon nga ilibak, Fred. Tanangam ti panagsasaw mi ibiyang. Tamabalin ka nga idarom iti kastangar aramidam. Ha? Rosing bakit? No naturugak man iti balay da ibiyang. Day takit gapot ta pinilit nak, tanabartekak. Ngamket di, awan na pasama kiti nagbaatan mi. Tanakaro ti bardak ko. Ure nalukay nga arakop, awan na pasamak. Agsasao ka di iti agpaiso, Fred. Wen Rosing, patsin na ko ma. Ibiyang, ibagam ti agpaiso iti asawak. Pangasim, di mo dadaulan tinapinta sa linangan mi iti asawak. Ala, uwanan. Awan na pasamak iti nagbaatan ta. Awan relasyon ta. Isungar aramidak ti kastoy. Takayat ko lang ngay parik na iti asawam ti kasi ti parik na nakanyak edi. Edi si bibiyag pa lang ti asawak. Ha? O anya Roseng, ready kan? Nga maamuan ti asawam ti nalidam nga palimad mo. Imposible nga han nakapay lang nga sinaan no maamuan na nga kabit na ka ti asawak edi si bibiyag pa lang. Awan rumbang apagbut nga. Taimbagakon kin ni Fred ti amin. Ha? Wan mare, ammo kon ti may papaniti dayta. Kat napakawan kon ti asawak. Kat uray anya pa'y tinapalabas ni Roseng. Ay ayateklat ta. Awan tinagbaliw kanyak. Pumanaw kayo nga rodan. Adula amin ngay bagbagayo. At si Karoseng, hangkang agdanag. Tawan na pa sa makitinagbatan may asawam. Pagan ano kumamat data nga asawam ngay. Awan it surana. Si kansa lang tinailawan kanya na. Pasensya ka no imbagak ka ni Roseng ti kaadda ti asawa na diti balay.
Jak nga binkayat ang mailawaan ka, anak ko. Jak kayat nga napakasarsaritaam. Jak kayat ang makabasol ka. Nagbasol lang nga ruden na di asawam. Saita, agbasol ka mag. Saan kumamatan anak ko? Uwan tatang, naamiris kon dagita idirabi eh. Uwan, bidot da dya nga inaramid ko. Bunga lang da dya ti sakit tinakam ko nga han nga maikikat ito'y barukong ko. Siyak matlang ti marigatan no hang ko nga punasan data nga tinartarakan ko nga gura. Inay ay wanak nga minday dya nga gura. Iso nga di makal katahan nga naikikat. Nagramramot pa'y. Hangam, siyak matlang mati marigrigatan tahanak nga makaturturog nga nasayaat. Iso nga usto jay, kanayon nga ibagbagayo. Iwaksi kunti sakit tinakam ko, tatang. Kat masapul nga mamakawanak. Iso nga kasaok to ni Roseng ta agpasensya akanya na. Ibagak nga peace kami ta pakawanak kon. Ay, agyaman ak. Ay napakaragsakak na itang imbaga manakaw. Kasta tirumbang. Suruwam ti mamakawan iti tao ang nakabasol ken ka. Tani apo Diyos tupay kat mamakawan. Datayon tulakit din aparswana laang ti saan. Iswasigay. Inkantong arod kasarita jay kumarem anakaw. Naragsakan na kiti kastaunay gapu iti nanggagak iti anak ko. Nagkapyada nga rudan iti kumari nakat manipo didiin. Nagsubli ti sigod alin nanganda. Kat kanayon pa yan ti panagkuyog da. Aging gayta balulat tat anak ko tadi namatan kayat ti makiasawa manan. Alakastan, tuy gayam mo no kabsat mo, dado. Alagagayam di tan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, God bless kada tayo, amin. Manang Biyanan! Hello everyone, at timananti gayam yo, Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang kanti orihinal nga akin drama iti biyag ti tao a drama. Manipod kanikabsat aning saan napod na nagan tintay drama. Kasti ti konana, dir manang biyanang. Dahito ipadramak kan kakat na pasamak, idi may sakpay as single mom. Duang amin dagiti anak ko, kat pinanawan dak dagiti ama dagiti anak ko. Adamat kabsat ko nga ex abroad. Rugyak tag salaysay, idi kasangsangpet ni manang ko ang naggapo iti abroad. Ay naman ng Fatima, long time no see. Ita ka lang amin nga agawid man dito'y Pilipinas. Uwan nga rod, aning. Nag-awid akong makabanog matag ubra ija abroad. Awan pa usto nga ina na ijay. Ti pa nag-inanam lang ija kat oras ti pa naturog. Nagrigat. Ay na talaga ang narigat ti agbalin nga OFW manang. Tanapadasak mat idin ti nag-abroad. Ngamjak na anusan. Iso adya akong nagrenrenew iti kontratak idi. Ay uwan adagayang problema kading. Anya day tamanang? Ay, kinagpaiso na. Nag-apa kami kanila kay ko idi napalabas. Giste nga rod sinina akon ngam nagpromise mat nga agbalbaliw ka no. Nga sulnitan na tinagkurangan na. Iso nga pinakawan ko Inikak pa iti may nga siyansa na. Apay ayamanang. Ay, ti amok, adabalay may nga sangputak manipod abroad. Taka na yun ti pauit ko iti kwarta nga pagbalay may kuma. Ngamahin na. Awan mat gayang balay nga masang patak. Anya, nangus-usaran na ngay iti kwarta manang. Imbis bisyo na. Masursurunak nga ron nga perme. Imbag atahang ko nga impawit amin nga kwartak. Urekas-kas ano kat adalat tamat na iduldulin ko. Kat nasayaan tadda na ilasin mo a kwarta manang. Awan nga rod
Katay na problema no yan na ti pagbalayan me. Ti pag-iyanan me. Ha? Iso nga, makipakpakasi akman kanya, maning. Ay, ito kumapay tawid mo nga balay dagiti dadakkel ta ati pag-iyanan mi pailangan niya. Ha? Kato naman ang awan problema iti dayta na. Ngam ano san tayo tani, saan mo't adakkel to'y balay? Wenhan nga problema data, ading aning. No kayat mo papintasan tayo, siyak ta gastos. Ha? Usaran tayo dyan duldulin ko nga kwarta nga nabuat-buat eh. Adakan ka amanang. Tano siya, awan maikarit ko apagpatarimaan iti balay. Tani, amo mati kasasaad ko. Si siyak amang isaksakad kadagiti dua nga anak ko. Taam mo mat nga intarayan nak dagiti nakirelasyon na. Wen, maawatak data. Isungarod nga tulungan ka, tamas asiyan na kanyam. Asino ko mga iti agtinulong nohaan nga datang agkabsat. Ne, chocolate man takan ka ng Fatima. Mabisinak nga rud, Robert. Mahan ka mata. Nagsamik. Awan hilig ko iti kasta. Itong sapay dagita yung sangput mo manipod abroad. Uwin nga rud, may ibusan. Di ka pala impadawat ka dagiti kakanakam dagita. Ay, sayang mata. At amumat nga paborito ti kastoy. No ngamin mabisbisi na kay di abroad no, kas dyan nga ang gubobrakat dahito ti pamadput ko. Kaslak nga mabangbang aran no mga nakiti kastoy. Kay, kasano? Agnagdan dito'y balay ti kabsat mo, Fatima? Katuwanan awan mat sa bali nga papananta. Si ka ngamin, nuhan mo ko mga min nga winalwaldas dya kwarta nga impaw-pawit ko. Di ada ko mabalay tatadta. Di mo't napakawan na kung bakit. Lipatan ta ka din tinapalabas. Ta nagbalbaliw akong. Agsingsing pita kung akanayon. Unay kato'y pang Miss Universe ti pintas nan ay ang asawa kong. Ay, anak nga kay Leten, ha? Ay, hangay, taro, Ay na. Si Mangpud ka maggaya man Fatima balasang ka. Kaano pa si Mangpud ka manipod abroad? Idinapan nga lawas, Tata Amado. Ngam, awan pa sa lubong ko kanya yo, Pasensya kayon tahang ko nga nasangsang o tinaggat-gatang. Uray toothpaste la kumano sabon kat awan nga talaga. Ay na, sa anak mo't ngagsalsaludsaw diti pasalubong. Tinapatag, nagkikita tayo manan. Ken, nakaradkad ka anak kaaway. Wan matkit dia, ngam jay daddo mangamin kat agdamag da iti pasalubong. Nga kunamlan no asinuda nga agdamdamag iti pasalubong. Kat idinag-applyak nga nag-abroad kat awam matim papabalunda kanyak nga uray peska o no tuyo la kuma. Kas lakit di nga dem padulin da kanyak nga igatang ko iti pasarabo. Ang udala siguro mo't abalasang ka. Ay han nga ang angaw lang dayja tata. Talagang agbirok da iti pasarabo. Awan kit diti babaen da. Napos kulti rup-rupada. Mala, bye-bye amidan Fatima. Aywan, di mo't naggapu kay balay da aning akabsat mo. Ay awan, apay aya? Adda ni aning ijay, pasyar ko ma. Ha? Wey, kurso na dam jakabsat ko tata. Wan, hindi naksamag kayat. Maikatlon da ito agundaway. Panang sarong karguin ko ana. Medyo madanaganak. Ang mga nubasti din na kon. Sabagay. Nalawati dagam niya. Saan mo't unay? Sakto laeng? Gandakkel je balay mo niya. Sakto laeng? Ay, no siyak ni aning, kayat ka. Ha? Nga madamat gamin ang asawak. Sige, aramam jak habsat ko tatulungan ka. Kayat ka nga para kanya na, tanasing pat ka nga lakay. Kanalawati dagam. Pakakitaan pa ni aning iti kasla kanyam nga ay. Swerte na kit di ata kurso na dam. Agpasalamat kit di ata, kinayat mo nga uray duwa ti anak na iti kinabalasang. Ay boy, san alapod day ta, Fatima? Ibilang ko, kas pudno nga anak dagiti anak na.
Ay, mayat nga rod ano kasta. Agbagbagay kayo kanya ading ko. Ilakad nakman nga rod, Fatima. Un, tulungan ka, Tata Amado. Pa-extension ak dato balay tayo niya, aneng. Tapno lumawa. Adda nga min sumangpat nga package ko kat. Ay, awan pang kabilak. Medyo adu dagi dya nga package. Kat sikalat na amanang. Sikati ag desisyon. Ta sikati akin kwarta iti maaramat. Wan ag business akman itoy. Aglako ak iti syukulit. Kat awan mati pang kabilak iti ilakok. Nukas na. Ijay abroad ti pagkapuan ti ilakom at chocolate manang. Wan imported ti ilakok. Padasak man taglako barang mayat. Ay, wan gayam. Apay awanan balak mo nga makiasawa. Ah? Awan iti panunot ko day manang. Uray taaddan ang anak ko. Tano makirelasyonak manan. Ang mga no isukat dakto manan. Nadidigra akon manang. Diyak kayatan ti masakit nan. Hanmat nga amin nakatmang lolo ko. Adala tamat na singpat. Kanhan man kami nga dagita gugwapo kan ubing ti pilpiliam. Diyay natanganan ti kitaam. Diyag tawon iti 60 nga agpangato. Ta sigurado nga hanak nga isukat. Ha? Damag ko nga agararam ka ni Tata Amado kanyam. Ah? Wan nga ron. Laklakayan mo't day diyay nga agaram-aram. Ay, han mo nga ibagbaga ti kasta. Tauray lakay ni Tata Amado kat nalawa di dagana. Kandakal di balay na. Ha? Padasam ka diti makirelasyon iti lakay. Tapag kumpirm ida kadang iti babaros nga nakarelasyon mo. Ay sus! Kunamsa! Mayat ti makirelasyon iti lakay. Nadungot ilalakay. Ha? Anyalat sa wendag iti taon nga inulakay ti pakirelasyonak manang. Apay ngamin nga dagiti tatao ti panunutam aya. Baybay amano niya ti bagada kanyam. Hanmat nga iso ti mangpakan kanyam. Kada kayong agiina. Manang. Hanmon nga paluspusan ni Tata Amado. Sayang dayjay. Nawampe asawa kakat agparmakan yan ha. May maya tila kay nga karelasyon aning. Uri agpinos tata. Agbalin kanto nga naragsak tanadungo tila kay nga karelasyon. Kankangro na ante amin, nalawa di dagana. Apay kasla idildil mo dya kabsat mo dya lakay nga gar-aram kinkwa na bakit? Babaan lang ka di lang, Robert. Napintas mo't dato nga wagas ko. Tap numapan kanya ta dato nga balay. Anya? Ay sos, chocolate man ay takan ka ng bakit? Tamabisin akmanin. At siyempre, no, asawaan ni Tata Amado ni Aneng, alaan nan isudang agiin ay balay na. Kat datati agbati ito'y. Di kapilitan nga bagitan dato nga balay. Nene. Nagpaiso niya. Bili baka talaga kin ka bakit? Talaga anawido ka. Kat siyempre tsak pa'y mati ko na. Kan may sa family house may matgatoy. O na, ni Aneng tinangi patawidan da iti daytoy. Ta iso ti buridag. Ang nga mabalin data. Han nga rason data burburidak ita. Basta sugsugak nga makiasawan ka ni Tata Amado. Tapno pumanaw dan itoy. Amaw, nga awan pan nakaikariken ka. Talaklakayak nga dayong si ka Aneng. Ipalapal ko latta, to'y ayat ko. Bareng si pawam latta. Tata Amado, awanin plano ka makiasawa. Natroma ak ngaminan kadagiti lalaki. Sa bali akadakwada Aneng. Ikaray, di kan tupaldaangan. Kat ibilang ko kaspud nung anak ko dagiti anak mo. Siyak ti tumakder nga amada. Tata Amado. Ay ayaten ka Aneng. Ala, tapanunutak pa'y anaimbag day tata. Sige. Hey, makaurayak. Uray ka sa kabayag. Tinapatag. At namak, Aneng. Haan ka man mat nga kundi pa kepot si ka Aneng.
Apay, nasinaw kaya nga bala sang takundi pangina kapay lang. Ha? Laglagi pa mga daduwa nga anak mo. Man uti lalaki nga mga klon iti handa nga putot. Isong aklo na makit din ni Tata Amado. Panunotam ti masakbayan dagi anak mo. Apay, maipay mo nga tate ka sa pulanda. Nawan katulong ang mamang padakal kanya da. Diyak ay ayatan ni Tata Amado, manang. Masursurum to nga ayatan ay na. Han mo gamin nga kita Anjero pa na Jay daga na di kitam. Kan jay dakal nga balay na. Manang. Sige kay din. Aklo namon. Tani. Han mo nga namnaman dato'y balay ta. Adun ti gastos ko ito'y. Ha? Apay nga agmulagat ka. Mas daw ka. Family house tayo mat dato'y di ba? Wan. Ngam siyak tinang ipatawidan day dinanang kantatang, manang. Ay, unfair dagi dyan nga dadakal ta. Tasi ka lang tinang tadanday ti datoy. Iso nga kamali da dyan ay naramid da. Nabingay iti husto ti tawid ta, manang. Basta family house datoy. Katangay siyak tinagastos para itipan naka-repair na bagekon. Anya? Adun ti gastos ko itoy. Pina-extension na pa yan. Isang ada sa bali nga pagyanan nyo. Sige, pumanaw kayon. Pagyanan mi nga rudan ngay, no papanawan da kamin, manang. Iso nga rod nga kunak nga aklo na mo ni Tata Amado. Tado ti sanikwa na. Dakal di balay na nga pagyanan nyo. No iso ti pakiasawam. Ala, di ka nagsangit, aneng. Di ka matanagan. Taduawan pa pananyo nga agiina. Welcome kayo ija balay ko. Ijay kayong nagnaid. Saan, tata? Nakababain mata. Saan tayo mat nga agayan ayat? Nga mapay nga agnaad kami ijay. Kat aklunan na kami nan. Tapno adan rasa unti pa nagnaid yo ijay balay ko. Ala na aklunan na ko. Di kay tupulos baybayan. Promise! At damat nakakita ka daaning kan lakay Amado di sentro, Fatima. Nagkuyog da ka no? Oh, aya. Kat anyat madamag ngay. Naka-holding hands damat ka no? Anya! Wow! Mayat nga roda na kasta. Nakapanunot matlaang siguro Taimbaga kon kanya nang awan karbangan da ito'y balay. Tadon ti gastos ko ito'y. Kahit imanugot. Hana nga awan maramidan na. Di bale, tadato'y lang matbalay kan tinagsaadan na ti mapan kanyak. Bagay na ti daduma. Kat nungay asawaan dan diyang absat mo. Kat mayat laon ay Ay, bukodan tanda to'y balay. Ta sigurado nga alaanan nila kay Amado isuda nga agi na ijay balay na. Ne, anyat gagaram apeng ay may kaaning. Damag ko nga naglibin kayo kanon kanila kay Amado. Dakkel di balay yun Hanmon nga almanan dato'y balay, aneng. Pangasem. Saan aday tati gagalak, manang? Umay kuyawis ti kasarmikin ni Amado. Ha? Agpaiso? No kasta, talaga nga asawan na kan. Wan, manang, pudno ti kunam idi, ama sursuro ti agayat. Bayat nga min ti panagden nami kin ni Amado. Ininot nga inayat ko, gapo iti galad na. Nakasingsingput unay kanya, kun kadagiti duwang anak ko. Kunak nga min kanyam. Nasingpat da dya nga lakay. Anya nga, dibak na ang katadtan. Congrats, aning! Bumaon ka ditan na Fatima. Aldawin. Kastalat ka din, daramid mo. Agil ilad kalatan ngagmalmalam. Amumat nga madmaditirek nak. Kanayon nak nga maululaw. Han ko mawawatan ti bagik. Kanagado pa yan ti sugat ko ito'y bagik nga han nga magagasan. Unaron. Ay, atan sa mo sakit mo.
Aggadil kamutan. Agkakabsot nga ka na yun. Unak ngaming agpa-doktor ka. Di mo kayat. Sayang nga ron ti kwarta nga pagpadoktor. Siga ano kayat mong timatay, makamu ka. Rumwara nga ro din, tada papanak. Papa naman nan aya. Kuyugan na nga ron nga agpadoktor at ahang ko nga kaya ti bagik. Ay, wrong timing ka man. No kaano nga daba panak, saka kundi pa doktor. Sige, tay dagas ka pa nga ron iti doktor. Sakto mapan iti papanak numalpas ti check up mo. Tay ipalugan kan tulaangan iti paradaan. Oh, at iti allowance mo iti pagadalan nyo anak ko. Agyaman nak tatang. Inkaya ban di adi mo, tay itulod kayon anak ko. Wen tatang, mabit lang nga ron. Siya kunti mangitulod ka dakwada. Tapno makainan na kamot, amado. Siya akon bakit? Tama banog kang agbaneho. Isungarod nga insuro na kaagmaneho. Tapno matulungan ka mangitulod ka dagiti ubing. Basta siya akon, sana balay. Tapos idaglaang ti pagadalan da. Agyaman nakmanan iti kinasingpot mo kada kami nga agiin na amado Agyaman nak tadimtang kay ti biyag mi. Jak pulos pagbabaw yan ti panaki asawak kan ka. Pakaragsakak paikit di dayta. Uray siyak mo't aaning. Agyaman akmat iti sasangbayo iti biyag ko. Nagbalinak anaragsak ga po kada kayaw. Aywan, makilugan nakman nga rod ta idagas nak ijay ayandaman ng Fatima. Nabayag ajak nakita. Inak kumustaan ti kabsat ko. Sino diyata? Siyak day to'y manang. Apay, di nak makita? Ay na, aning, imbag man tayo maya ka. Ay, awanan jakon makakita ading ko. Ha? Apay manang? Nakarong amin ang ti sakit ko. Diabetes ka kat naapektaran ti panagkita gapo iti sakit ko. Anya? Kat, nagpadoktor kan? Agag-agas ka? Nagpadoktorak idi, inikandak iti agas ngam nabayagan nga insardang ko tawan mat kwarta kon. Ay, apay, ayan nila kay mo ngay. Nabayagan nga saan nga nagawawid. Jaka mo no ayan natatan. Saanan nga nagawawid manipod na bulsakak. Anya? Mala, rubatan ka manang, tamapanta iti doktor. Hanan. Urayak latan ti papatay ko. Ay, sana mabalin. Basta, ipadoktor ka. Oh, dagiti agas mo manang. Tumaram amin dagito, iwan. Di mo liwayan ti agtumar. Tapno umatiddag pa'y tibiyag mo. Ay, mababain ako na yun kanyam. Pakawanan na ko ma. Ni, anyat ikidawam iti pamakawan. Pakawanan na kata nagbalinak nga agum nga kabsat. Inagumak jehang ko nga kukuwakat ni. Kasto'y matandi nagbambanagak. Ala, lipate mo day tamanang. No kayat mo, umay kan agnaud ijay balay. Taawan ka duam ditoy. Ay, mabay na kaya asawam. Kabaalak matkiti nga asikasuan ti bagik. Kan saan nga balita dadagi jay kakasinsin kan kakanakan tayo ito'y nga karo ba? Pasaray umaydak matkiti tultulungan ito'y Ala nga rod, ngam no talaga adimon ka ba ilan ti bagim, umay kanto alaan, tayawid kan ijay balay mi manang. Ay na. Agyaman na kita kinaimbag mo nga kabsat aning. Isu nga napintas ti biyag mo tatanta. Nagmayati pa nagpuspusom.
Jak nga rod binaybayan ti kabsat ko kat idi talaga nakapsutan inyawid kon ije balay mi. Aging gadinan nalabanan ti sakit na kat pimusayan. Nagtultuloy matlatta ti kinasing pati asawak kat ita nakaturpusan iti panagadal lagiti duwa nga anak ko. Daytaman nga rod ti kapadasa kadyak tupulos malipatan. Tuy gayem mo aning. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, God bless kada tayo, amin.